The way we pray is what will determine what we shall receive. Let's pray. Oh Lord, tonight, massive, genuine, serious conversion. That heaven will join us to rejoice. That souls will be converted massively. In Jesus' name we pray. We want to pray that all that will give their life to Christ tonight and throughout this program, the Lord will preserve them till the very end. None of them will backslide. Your amen is too cold for my liking. I say, none of them will backslide in Jesus' name. Let's open our mouth and tell the Lord. The word is in our mouth. Whatever we decree, it shall come to pass. Let's pray that they will abide. They will remain faithfully to the very end. Let's call upon the Lord. In Jesus' name we pray. We want to pray that the Lord will give every worker, minister, assigned to follow up all these combats, the spirit of faithfulness, diligence, commitment, and consecration. None of them will slip off through anybody's carelessness. Shall we open our mouth and pray? Whether online converts or converts in the Alpha location, converts in all nations of the world, the Lord will help us to preserve them. And all that follow us up will do the needful, and none of them will slip off the hands of the Lord. Let's commit them to the Lord as we pray. In Jesus' name we pray. Now I want you to pray specifically for yourselves before we go into other prayer sessions. You have heard about the story of this man, Jacob by name, coming from a religious background, but being pursued by the sin he had committed. He was trying to flee from the presence of his brother that has issued a dagger warrant to take his life. He tried so many methods, it couldn't work until he got to Jabbok. And at Jabbok, he wrestled with the angel of the Lord, who asked for his name. And this time, as you have heard, he now told the truth that he had covered for years. That was what led eventually to the great wrestle. The great wrestle led to his deliverance from the hands of the enemy, his brother that he feared, he dreaded so much. And right there, he got liberty. This is your Jabbok. I don't know the enemy that has been pursuing your life. Sickness, disease, oppression, any evil power. That could be your own enemy pursuing you to this Jabbok. Now, when Jacob was praying, he was to be daunted, to be made tired by the counsel of the angel. But he said, I will not let you go except thou bless me. If you cannot open your mouth to tell God what you want him to do tonight, don't blame God, because what God cannot do does not exist. That is why you are going to open your mouth wide and say, oh God, it is Jabbok. Every experience of deliverance I need, here am I before you.
Open your mouth and pray. Begin to tell the Lord, where do you need the breakthrough? Where do you need deliverance? Where do you need the touch of heaven? Is it in your soul? Are you wondering about being driven up and down like a vagabond because of sin? You tell the Lord, the power to deliver is here tonight. It's going to set you free. It's going to give you this freedom that will bring peace to your heart. Is it fear of death? The Almighty God is here. Hezekiah was told that he was going to die, and he was told to prepare. This is much greater than the confirmation of medical records. Any medical record that is threatening your life, that has brought you here, tonight is going to be the termination of that sickness. But open your mouth and pray and say, in every dimension, in every angle, where I need your touch. I'm not talking of any class of people, high or low, religious or irreligious. Once you tell the Lord you have settled your case in this tablet, you are going to see the miraculous demonstrated in your life. Open your mouth and pray. This is the time for you. Don't come here without your miracle. It is not in the hands of God not to give you. It is in your hands not to receive. And God is not going to discriminate against whoever will pour his heart and say, oh God, here am I tonight. I'm in your presence. I am available. Whatever you will tell me to do, I will do. And whatever I need to do, I know you will do it. Begin to tell the Lord. Begin to pray. Tell the Lord, I need your touch. I need your visitation. I need your touch. Touch me at the very area of my need. In a day like this, Jabez prayed and changed his life. This is the day to change your life. As the man of God comes out, and the message also comes out, you will discover that it will be striking, hitting, and breaking the yoke that has been pursuing you all these days long. Open your mouth and pray. Pray like somebody who wants to receive. Pray like somebody who means business with God. I will not let you go, Lord. Tonight you must bless me. You must bless me. In Jesus' name we pray. As God is touching life here in this Alpha location, it will touch lives in all the countries that are linked to this program. Even from Afghanistan. Testimonies. From every Arab country, testimonies. There'll be breakthrough. Morocco, breakthrough. Algeria, breakthrough. Egypt, greater breakthrough. Sudan, breakthrough. Mauritania, breakthrough. Every part. Niger Republic, breakthrough. Let's commit these North African countries to the Lord. We are going to see the power of God demonstrated tonight. As we call upon God, every barrier against the gospel, let it be broken. Those who have saved, let them be established. Let them be kept, oh God, in the faith, firmly to the end. Let's commit them to the hands of the Lord. The Lord is able. That is the purpose of this GCK. Reaching out to all nations, reaching out to every people, reaching out to all tongues. Let's pray. All this psychedelic Christianity in Europe, the Lord will replace it with real revival. The Lord has done it in times past. The revival is still so much in our memory. God can do so much. Let's pray. Revival again in UK, in Spain, in Rome, in Italy, in the Czechs. Even every part of Croatia, every part of Russia,
Eastern Europe, Western Europe, everywhere, covered by the grace, by the glory of the Almighty God. In Jesus' precious name we pray. Father, in the name of Jesus, we adore your name and worship you. We glorify your name for what you are going to do tonight. Great is our expectation. And our expectation you will not cut off. You will meet us at every point of need. And the name of the Lord will be glorified. All the nations of the Lord will know from this Alpha location that Jesus is the Lord. Thank you, Father, because you know you have done it. In Jesus' precious name, we have prayed. Welcome. It's day 2 of the Crusade and Retreat. Great Transformation for Total Triumph. Live in Ekiti, southwest Nigeria. We begin today with this prelude from the Federal Capital Territory, Abuja. After that, praise and worship session led by the choir and orchestra in Minnesota, United States of America, and the Alpha location, Ekiti State, Nigeria. You are welcome. Disciples were getting concerned. The wind started violently blowing, but he was asleep in the stern. Does he not care that we perish? We're helpless and we're so afraid. Jesus arose when they called him and said to them, where is your faith? Because you prayed all night, because you held on with all of your might. Child, your cries have woken the Master. Oh, he knows your voice. Lift your head, it's time to rejoice. Child, your cries have woken the Master. It hit you without any warning. The storm of your life had begun. Seeing no hope in the distance, you're frightened and nowhere to run. And now your vessel is feeling, you're thinking that you'll surely drown. You cried out for help from the Savior, and you know you can't give up now, because you prayed all night, because you held on with all of your might. Child, your cries have woken the Master. Oh, he knows your voice. Lift your hands, it's time to rejoice. Child, your cries have woken the Master. You're out there worried that he's fast asleep. The winds are so deadly, the water's so deep. But try to be patient, cause soon he'll bring peace. Just one word from his voice and you must cease. Because you prayed all night, cause you've held on with all of your might. Child, your cries
the Master. Child, your cries have woken the Master. Child, your cries have woken the Master. The Lord. Hallelujah! If you're happy to be in the presence of the Most High God, shout a big hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! You are shouting hallelujah to the Most High God. You stand on your feet and shout a very big hallelujah to the Most High God. Praise the Lord. Amen. We are in the presence of the Most High God. And my Bible made me to understand that in the presence of God, there's fullness of what? Joy. The Bible also made me to understand that the joy of the Lord is my strength. As we sing tonight, the strength of the Lord will fill us in the mighty name of Jesus. Within a few minutes, we will be going into worship. And to kickstart the worship are my brethren from outside the Alpha location, Minnesota, USA. Minnesota, over to you. Midst tonight, and he inhabits the praises of his people. So we're worshiping God tonight, and the angels of the Lord is here in our midst. Amen.
Let's praise the Lord. One thing that we desire is as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 arise. Take your place, the enthroned. Arise, King of Kings, Holy Lord. Oh, what shall we do today? I will lift up my voice in praise. Are you ready to lift your voice in praise tonight? What shall we do today, brethren? Yeah, I will. Every day of my life I will praise the Lord. Hallelujah. Your name is wonderful. Your name is excellent. Oh Lord, we worship you. For you are mighty. You got the whole world. For you got the whole world. Father, you got the whole world. Oh Lord, you got the whole world. I want you to say to stubbornness, you got a whole world. Oh Lord, you got a whole world. Father, you got a whole world. In your reigns, you got a whole world. In your reigns, you got a whole world. In your reigns, you got a whole world. In your Worship you. Lord, we praise your name here tonight. We praise your name. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Joseph told his brethren, the Lord will surely visit you, and it will take you to the land he swore to your father Abraham, Isaac, and Jacob. I'm here to announce to you tonight, the Lord will surely visit you. In a definite way, the Lord will visit you. In a mighty way, the Lord will visit you. You will carry blessing go. Let's close our eyes as we pray to the Lord.
Tell the Lord, Lord, I know you will surely visit me tonight. And you will fulfill your promise unto me. You will bless me with salvation. You will bless me with healing. You will bless me with deliverance. You will bless me with spiritual development and growth. You will bless me with the fruit of the womb. You fill my heart with joy. Tonight, the Lord will surely visit you. There is a blessing attached to your name. And you are not going to miss that blessing tonight. Tell the Lord, tell the Lord. In Jesus' name we pray. Our blessed Redeemer, we worship you, we adore your mighty name. Because we know today you will surely visit us. And everyone present here, adults, youth, children, Lord, everyone, you will fill our cup to overflowing with your blessings in Jesus' name. Lord, we specially leave before you your servant, our Father in the Lord, that Lord, you will manifest yourself in his life unprecedentedly today in Jesus' name. Great things, wonderful things, mighty things you will wrought as he minister your word and pray in Jesus' name. Lord, no one will miss his or her blessing. People here at the Alpha location, people here in all over the globe joining this gospel crusade tonight. Oh Lord, I'm praying nobody will miss his or her blessing in Jesus' name. That which you have received concerning everyone, they will receive in Jesus' name. Thank you, Lord, because you have answered our prayer. We will rejoice before you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You are welcome to the second day of the Global Crusade with Kumuyi, December edition, live in Ekiti State. Take your program sheet as we sing together. Christ, a mighty captain. Christ, a mighty captain, leads against the foe. We will never falter when he bids us go. Though his righteous purpose we may never know, yet we follow all the way. Satan's fearful onslaught cannot make us yield, while we trust in Christ, our buckler and shield. Pressing ever on the Spirit's sword, we will wield and we follow all the way. Let our glorious banner ever be unfurled. From his mighty stronghold, evil shall be hurled. Christ, our mighty captain, overcomes the world, and we will follow all the way. Fierce the battle rages, but will not be long. Then triumphant shall we join the blessed throne, joyful in the victor's song, if we follow all the way. Forward, forward, 'tis the Lord's command. Forward, forward,
to his promised land. Forward, forward, let the chorus ring. We are sure to win with Christ our King. We want to thank God for this second day of the Global Crusade with Pastor Dr. W.F. Kunwe. We thank God for the first day, what he had done. And now this is the second day. We are praying for the nations across the globe. But before we start, I want to read Psalm 65 and in verse 1 and 2. Praise waited for thee, O God, in Zion, and unto thee shall the vow be performed. Verse 2, O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Two things stands out there clearly. Number one, praise waited for thee. The Lord has been gracious unto us, good to us, and we need to praise him. We need to thank him. We cannot forget in a hurry what he had done for us. So we will not need to thank him. Not only that, O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. God hears prayer, not only hears prayer, he answers prayer.
And the Lord will answer our prayer as we lift up our voices and pray for the entire nation all over the globe. So, number one, we cannot forget in a hurry what God has done, the wondrous thing He has done in the past GCK program. And so, brethren, if you are sitting down, you have to stand up now to join us to pray in the Alpha location in Ado Ekiti. Let's arise now and begin to thank God. Let me hear your voice praying and say, oh God, thank you for what you have done. Praise Him for what He has done. Through the servant of God that He has raised up, let's begin to worship Him. Let's begin to thank Him. He has saved millions of people. Not only that, He has delivered a lot of people. There are people who have terminal problems, terminal diseases. The Lord have delivered them, has saved them. People were marked for death. The Lord have delivered them. The Lord has saved them. So let's thank God for what God have been doing. Let's thank God for our Father and the Lord, the Covenant, Pastor W.F. Kumuyi, who has yielded himself as a vessel in the hand of the Lord. So let's praise the Lord. Let's thank God. Let's worship Him for what He has done. Not only that, we need to thank God for other lieutenants, other supporters of His across the globe, helping, ensuring that the things are working well. The program is going as planned. Let's thank God for those supporters of His, overseers and leaders that are helping. Let's say, God, we are grateful. Let me hear you pray. Let me hear you thank the Lord. Let your voice, your thanksgiving rise up unto heaven. Not only that, we need to thank God for the media team. Those are behind the stage to ensure that the transmission and the reception of the messages they are received across the globe. We need to thank God and worship Him. In Jesus' mighty name we pray. Let me hear you a louder amen. We are still going to pray. I'm reading at Psalm 46, verse 9. He maketh war to cease unto the ends of the earth. He burneth the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. We want to pray. There are wars ravaging some parts of the world. Some of them we know in Ethiopia. Some of them we know in Ukraine. We know in Russia and other parts of Africa that there is war. We want to pray. The Bible said that God make a war to cease. Let's raise up our voice and say, Lord, let the war cease. The senseless killing, destruction of life and properties. Let's call up. Let me hear you pray. Let me hear you talk to God now and say, Lord, you make it war to cease. Oh God, the war in Russia, the war in Ukraine, the war in Ethiopia, all over the places where there are fighting, national war, tribal wars, conflict everywhere, militancy, banditry. Let's ask God, put an end to it. Senseless killing, let God put an end to it in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Let me hear you give me a global amen. An amen. I like the way you are praying. We are still praying. In Job chapter 22 and in verse 28. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee. And the light shall shine upon the ways. We want to pray. We want to decree as a church the epidemic ravaging the whole world. We have had of some viruses like the coronavirus, the monkeypox, and all other form of deadly diseases that are destroying life. We want to decree that they should be destroyed. All terminal diseases, we want to pray that the Lord will terminate them. Let me hear you pray. We as a church, we have authority with the Father. And whatsoever we decree, the Lord God will answer in heaven. We want to pray where people are dying of these diseases. Even medical profession, they are helpless in some of the cases, and they don't know what to do. The church know what to do. We call upon God of heaven, and He will answer our prayer right now. Begin to decree and terminate all those terminal diseases right now. All over the world, in Africa, all over the world,
in Europe, even the civilized world where science, medicines, very highly developed, people are still dying in their numbers. Only God is our hope. Only God is our help. Let's call upon him now that all those terminal diseases, the Lord God will terminate them, will stop them. In Jesus' name we pray. A louder amen. We're also going to pray. Bloodshed that the Lord was almost on daily basis. Innocent blood are shed. Ritual killings. All those violence against children, against men, against women. We want to pray, oh Lord, this senseless shedding of blood. Killing of people, oh Lord, put an end to it. Oh Lord, stop it in the name of Jesus Christ. Let's call upon the name of the Lord, the militancy, the banditry. Let's pray that the Lord God will put an end to it all over the globe. Where there are destruction, the Lord God will bring it to an end. Brethren, let me hear you pray. In Jesus' mighty name we pray. And amen. We are still praying, brethren. We are still calling upon the name of the Lord. There are global recession, economic recession, problem here, famine in different places. People are hungry. We want to pray. Only God can come to our aid. We want to say, Lord, come to our aid, come to our help, to ensure that these things are taken care of. Let's call upon God and pray. God Almighty can revive our economy in all the nation, in all the country. Ongoing program that started yesterday, that the Lord God will assist our Father and the Lord. We support him. We anoint him at a greater level, higher heights, that things that we have never seen happen in his ministry will begin to take place, even in this Ekiti GCK. Let's call upon the name of the Lord and pray for him. Let's join hands together. See the way you are praying for your Father and the Lord. Pray out of your whole heart. Whatever is happening now is as a result of him yielding himself to the Lord. Let's join him in prayers and say, God, we need more of your power. We need more of your grace. We need more of your strength. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. And amen. We are going to round out the prayer now smoothly. Today's day 2, double power, double anointing, double blessing, double miracle upon everyone in the name of Jesus Christ. Attendance double. Everything we are going to do today double. In the name of Jesus Christ, we lift up our beloved Father and the Lord. We are asking that you use him more than ever before. Thank you, Lord, because you know you have answered all over the globe, all over the continent of the world, where they are connected. Man. Praise the Lord. That's too low. Praise the Lord. God bless you all. You are welcome to the second day of this great retreat and crusade. The Lord will visit you, and you go back home full of blessings in Jesus' name. God will never leave you in Jesus' name. We want to listen to the few announcements we have here. We have, number 1, the retreat starts tomorrow, 6:30 a.m. We want everybody to be here. Tomorrow, 6:30, be seated here, join in the prayers, because tomorrow shall be showers of blessing. It's a full day blessing, and none of those blessings will elude you in Jesus' name. In the evening, we continue with the Global Crusade with Kumi, and that tomorrow will be wonderful. And the Lord of God of Almighty will meet with you in Jesus' name. There will be launch hour with Jesus for all those who have given their life to Jesus Christ by 2:30 in the afternoon at the hall over there, the campus hall. We expect all those who gave their life to Christ yesterday and those who are going to give their life to Christ tonight to ensure that you join
at the launch hour with Jesus, 3:30 p.m. tomorrow afternoon. God bless you to do that in Jesus' name. Tonight, we are grateful unto God for another opportunity that the Lord has given to us. I have some dignities here we want to recognize as we continue in this evening Global Crusade. Here with us tonight, we have Her Royal Majesty, Olori Onira of Iraikiti. You are welcome, ma. God bless you. Also, we have among us here the Regent, Adesina Fumilayo, Araromi Ekiti. You are welcome, ma. The Lord will visit you once again in Jesus' name. Let's listen to the Global Ministration of Choir. As our world keeps spinning round and round, as wars flow like a wave from continent to continent, and as men's hearts fail them for fear, we are constantly reminded that this world is not our home. That this world is not our home. Our true home is in heaven, and right now angels and saints are singing to our great King, Jesus. So let's come on this second day of the crusade with a joyful spirit and an expectant heart as we join our voices with the angels to sing praises to our humble yet mighty God. He is the Lion and the Lamb. Join me as we listen to songs from the nations.
39 strokes of cane, Jesus was whipped and scourged, but the stripes were for healing of all sickness and pains. Thank you, Pilate, for the scourging, for they made me whole. I am healed, free by the 39 strokes. Jesus was tied to the stake and scourged. He was beaten, much beaten, till he was full of blood. Precious Jesus, for the stripes, for my healing, he died. I am healed from all sickness. I am free from the curse. Jesus felt pains from the whip of thorns. He was beaten and beaten till the thorns cut his back. Thank you, Jesus, for the stripes that you received for me. They cause pains for your body. Took mine away. 39 strokes of pain. Jesus was whipped and scourged. And the stripes were for healing all our sickness and pain. Thank you, Pilate, for this scourging, for the made me whole. I am healed.
shall say amen. Praise the Lord. Are you excited? I say, praise the Lord. I need to inform you also that the convener, our father in the Lord, is on ground. Welcome, sir. Thank you, sir. Amen. Mommy also is here. You are welcome, ma. Tonight is your night. You will go home with your miracle. We want to hear a few testimonies now, to know and to hear, to prepare our hearts for the great thing the Lord is about to do in our midst tonight. Please, can we have the testifiers? Praise the Lord. That our hallelujah is too cold, because God Almighty, in His infinite mercy, will reach you tonight in Jesus' name. By the grace of God, our Father the Lord is here, and the Spirit of God is upon Him. He will pray, and your yoke shall be broken into pieces in the name of our Lord Jesus Christ. I'm Dr. Laiwaju Temitope Moronkeji. By the grace of God, I'm a consultant family physician. I'll be introducing to eye mele de dasedi la onunami egbe nyape dasedi la gbanto yenye apeno kple apeto Ajayi Ajiboye kafuna mau ètò dàbẹ̀ ní kó tóbi jù ní ìpínlẹ̀ Èkìtì alọ́bẹ̀ alọ́rí dọ́kítọ̀ a ṣe àyẹ̀wò ní onírúurú ọ̀nà alọ́bẹ̀ ní ẹ̀mẹ́sàn-án a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé nígbà tá a lọ a rí i pé kò sí ohunkóhun wọ́n ní pé ká padà wá sí nígbà tí ò ti sí ohunkóhun wọ́n ní ká padà láti wá ṣe second step àwa ní pé èlò ló máa ná wa wọ́n ló máa ná wa ní nǹkan bí 120,000 naira àwa ní pé àlà ń bọ̀ pé a padà wá bí a ṣe lọ nìyẹn nígbà tá a máa fi délé mo sọ fún arábìnrin wípé olùkóso tó yẹ pé tọ́lọ́run lè ṣe ní àkókò yẹn gan ni wọ́n ń ṣe Calabar crusade a rí wípé ní àkókò yẹn bàbá wa nínú Olúwa nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gba àdúrà wọ́n ní pé kí a gbé ọwọ́ wa sí ibi tó yẹ pé tó bá ń yọ wá lẹ́nu pé ká gbé ọwọ́ kan sókè arábìnrin mi wọ́n gbé ọwọ́ wọn wọ́n gbélé inú wọn nígbà tí àwọn bàbá wa nínú Olúwa nígbà tí wọ́n gba àdúrà tán a rí wípé lẹ́yìn yẹn lẹ́yìn àmì tó kẹ́yìn àlọ́dé ní oṣù yẹn nínú oṣù kẹfà lọ́lọ́run ṣe iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu nígbà tá a lọ rí dókítà wọ́n sọ fún wa wípé iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run ó ti ṣẹlẹ̀ fún ìdí èyí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àkókò yẹn gan lọ́lọ́run ṣe iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu láìsí ti dókítà níbẹ̀ tó yẹ pé iṣẹ́ Ọlọ́run ni a gbé Ọlọ́run ga fún ìdí eléyìí. mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún ohun tí Ọlọ́run ṣe àwọn dókítà tiẹ̀ sọ pé kò ṣeé ṣe mọ́ wípé ó dàbí pé ihò wà ní ilé ọmọ mi ṣùgbọ́n nǹkan tí ènìyàn ò lè ṣe Ọlọ́run ṣe
mo dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run fún mi ní ọmọbìnrin làǹtìlanti tí bá ti wo precious baby mi báyìí màá máa rántí GCK program ẹ bá mi ké hallelujah ẹ bá mi yin Jésù lógo mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa nínú Olúwa ọlọ́run àtúbọ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ lórúkọ Jésù praise the Lord. The couple, Mr. and Mrs. Ajayi. Apenokle apeto Ajayi Ajiboye Odesrom le ape epe akpeve pewi asiekeliame eye epeton megbela ometen fofu. They've gone to many places. Oyi tepe vovo eye oyi de tepe vovo le miape gohan wo gblɔ na bena nyɔnu ala be yepe vidzidɔmea edogan ɖe li eye matem adzivi ele bena woawɔ dodokpɔ geɖewo eye wozã gãtɔ voa to mɔwo ƒe amenuveve mea le dzidoƒo mɔnyakaka ke va me le Kalaba esime mɔ ƒe amea do gbe ɖa le wo ta la woxɔ Mawu dzi se eye le xɔsenɔ si eye le ɖoɖoa megbe dim ɖeka megbea wotrɔ yi ɖe kɔdzia kɔdzi dɔkitawo ɖo kpe dzi bena nyɔnua fɔ fu eye le nenema ke Mawu tukae to dudoƒo mɔnyakaka ƒe ɖoɖo yɔ me eye wodzi vi egbe wole ɖevia ɖe asi se le dzi ɖase tɔwoa ele me va ge nɔ fiasia ɖaseɖila bubu. Kafukafu na Mawu wakafu Yesu gbagbe adewo la yoyɔnam metso Ikɔle region nye ɖaseɖiɖi eku ɖe ɖevi yike me dzi ŋutsuvi yike le asinye yeƒe ŋkɔe nye Obadaya Oluwadara esi wòɖo dzinu enyia edze dɔ kɔsiɖa eve eye mekɔkɔe yi ɖe kɔdzi eye wodo abui vovovo wi5 nɛ gake vovoto naɖeke metrɔ o le dudoƒo mɔnyakaka ƒe ɖoɖo ya yike va yi me yia yedo na Mawu bena ne ye yi ɖe ɖoɖoa mea bena yeƒe via eƒe lãmeɖola haya eye yetsã yeaɖi ɖase ele trunu ye megblɔ na Mawu bena enumɔwo ɖo la nɔ te tso egbea dzi eye to mɔ ƒe amenuveve tɔxɛa dzia le mɔ ƒe amea ƒe gbedodo ɖa megbe eye wòle be míado ɣli be aleluya ɖevia edo ɣli be aleluya aleluya eye ema ye nye dɔlélia ƒe nuwuwu yesɔ ŋutikɔkɔe sɔ na Mawu ƒe ŋkɔ eye yele gblɔ bena woakafu yeƒe ŋkɔ tso mavɔ me ɖe mavɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me amen. Ɖaseɖila etɔ̃lia neva tsatsa. Kafukafu na Mawu mebe wakafu Mawu. So èmi náà jẹ́ mẹ́mbà Deeper Life mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó ti tó ọ̀sẹ̀ kan báyìí kíní ẹ̀ wá ń sú sí mi lórí lẹ́yìn orí mi níbí yìí ó ń sú sí mi lórí mò ń gbàdúrà sí kíní ẹ̀ ń pọ̀ sí mò ń gbàdúrà sí ó ń pọ̀ sí dèmọ́ tó ń pọ̀ sí lórí mi ń tóbi lẹ́yìn ń bí sí so ìgbà tí ó wá di ìjẹta mo wá sọ fún Ọlọ́run mo ní kíní tó wà lórí mi tó ń pọ̀ sí tó dẹ̀ lọ yìí mo ní ìgbà tó bá ti dé adé níbí nígbà tá a bá ti wá sí iwájú bàbá wa kò gbọ́dọ̀ lè rí bàbá wa nínú Olúwa kò gbọ́dọ̀ lè rí ojú ẹ̀ á dẹ̀ parẹ́ ni òótọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ìgbàgbọ́ mi tí mo so pọ̀ pẹ̀lú ti dáàdi wa lágbára ńlá Jésù nígbà tí bàbá wa ní ká gbàdúrà mo gbọ́wọ́ mi sókè mo dẹ̀ gbọ́wọ́ lé so láìsí àfarọ̀gùn ìgbà tí mo kú òun bí tí mo lọlé lánàá mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀ ọ̀kan lẹ́nu
lóru àná àwọn nǹkan tí mo kọ́kọ́ pọ̀ ẹ kíní ẹ ó brown ìgbà tí mo ti pọ̀ ìgbà kíní ìgbà kejì ìgbà kẹta eléyìí tí mo tún máa pọ̀ nígbà kẹrin ó wá yélò mo pọ̀ yélò ẹ bí ìgbà bíi méjì eléyìí tí mo tún máa pọ̀ ó wá jẹ́ white mo ṣáà pọ̀ nígbà mẹ́wàá bí kíní tó wà lẹ́rìn orí mi bó ṣe rá nìyẹn ó dúpẹ́ lọ́wọ́ náà. Praise the Lord. Kafuna mau. Wakafu mau. Onye atukple asi. Eye dasedi la gbanto a yepenkanye Isaac. Nous t'aider les adov eta peu me gbe domene. Eye eglobe nous t'aidema ele lolo ele pe. Deji eye edona nupone voa eglobe ye xomawu disi bena esime mawu pe amea ado gbe da le judopo mo nyakaka ya amea be mawu pe gbogbo la didi eye kuhima magatem anote kuhima yike le agbeomea mawu pe gbogbo adezon eye kuhima ajo le Yesu pe nkome eye oglobe na le Yesu pe nkoa yoyo le dodoa pe nu mawu pe amea globe le Yesu pe nkome ebena enu tete amegate notel afimo eye esi o fonu di kanya eto nu tutru eye ele tru nu kola vovovo eye le nkeke apenu wa eglobena enu tete aike le tape megbe domena ya ebuzirika wakafu mawu nu yo kata la fima le agbomea o la bule Yesu pe nkome nya se da se di dio to juta da se di to juta dikeke adeke mele mo bena mawu penu sia ele do wom le judopo monya kaka pe tepia e wo kaka de keke amegodo mina ne mia se da se didi a cho America pe ablochi English ode ebe mawu wo nu tepe do da ye gbogba pele ye be pome agbo eye ele globe na ye kplo dodo ya do le judopo monya kaka ya yele plomdo eye mawu yodo na echo jimeviame mawu penusia ekainti eye azon avevesese le jimea ejo eye mia plomi de YouTube ji afike no vide ele didase bena echo pe dodoa mawu ebe mawu so nyonyo gande gede yebe pome ame waso nuchi kokwe a so na mawu lenu kafine miatro ajo ayide judopo monya kaka PTPA no vide englo na mi le YouTube ji be me ho mawu ji se be na mawu yodonai ela bena ebe choi ke va ya mawu yodonai ebe anyi emlon le abaji eye esime mope ame anomo nya glom eglobena le mope ame ape gbedodo da megbe a bena mawu cho na de so de ye pe la me ke dokita o matim awo eye eho doyoyo eye wo titri le abati chocho akaka na egbe a mega ya ba majiko nyatro gbova judopo mona kaka PTPA wakafu mawu na me ada gadi dase awe adidase eye fiensi ya mia se wo dase didi le judopo mona kaka PTP ke ole me family a mia se hadirato afima
wava maintenant la gbome. Do jana mi va jutopomonya kakaya pe nkeke evelia yikepe tanyale nyebena totrogam pena jidudu pokpo blibo Yesu bia nyade selemato pe Marko pe agbale ame Yesu ebio nko agbanto asebena nu kaye jimne lebema wonawa eye nuchua eglobena magba kponu nyatima tutu nyabia sema tutu apeto le bia o fiensia benade nu kajimnelo judo monya kakaikele mevam to judo monya ka pe tato ikenye pastor W Kumui ye maulezam e ke maujira do bena wava meji bena made nyape hadila Jonathan ta nunami e fiensia aga klomile maus bosubo meke. Excited to be part of this global crusade, great transformation for total triumph. Thank you again to Pastor Dr. Kumaway for allowing me to be a part of this. And we're just here to lift his name, praise his name, and thank him for everything he's done for us, especially throughout this year of 2022. I know this is the last crusade for this year, so let's make it the best. So stand with me if you would and sing with me 10,000 Reasons. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Sing now, come on. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Amen. Come on. Forevermore.
should I be discouraged? Why should the shadows come? And why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know that He watches me. His eye is on that little sparrow, and I know He watches over me. Because I'm happy. Come on, sing it with me. Yes, I sing. Because I'm free. His eye is on that little sparrow, and I know He watches over me. I said yes, I sing. I sing because I'm so happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. He watches over me. Woo! Aren't you thankful that His eye is on the sparrow? I'm one of those little sparrows, and I'm thankful that He's watching me. And you know what? He is totally worthy of our praise. And there's a newer song to me I want to sing today. I want you to sing along with me and just worship Him and let Him know that He is worthy of our praise. Do you feel the world is broken? Do you feel the shadows deepen? Do you know that all the dark will stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we
Does the Spirit move among us? And does Jesus, our Messiah, hold forever those he loves? Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, he is dead as a root and the Lamb who died to ransom the slave from every people and tribe, every nation and tongue. He is made as the kingdom and priest to God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? Is he worthy? Is he worthy? He is worthy. He is Praise the Lord. Wakafu apetoa. In every generation, God Le jijimesia jijimemea mau megble na hameadi nenemako. Ame yo nyina nyatepe ape dasedilawo gbakple ame yo dena gbefa Yesu Kristo pe chitre yo dena gbefa bena Yesu lagbe eye egbea enye mau pe amechacha le mia dome mau pe ame na mia pe jijimea enye kakaisimo dogo gbakple apeto Yesu Kristo mejujo Yesu Kristo penu sempe gbefa dede po bena Yesu edena me yona do eye otuna kame clearly marked with transformed lives, incredible eye miracles, nukunu gangangan nukunu kple jesio kpedenchi enemia ho mau pe ame ido jodopo manya kakana kika kata pastor Dr. WF Kumuyi apeto wezo pastor akpe wakafuma wu nele hwese bena woto ala hojo fiesi ya ne hwese ya mebe ne hwese be nuku agbanto pe nku avu fiesi ya ne le hwese bena kliboto a titre wa zonzon li fiesi ya mebe wakafu mawu mede ne do libe amen gbagbo amen bubu gbagbo amen bubu eye azon blobe alia wa nonam blobe na de neva menam la gbome wo ile radio agbo wo ile tepesia tepe nele nu nyade nu gande amenu vevende le emevage no fiensia fofo mie de akpe no ye mie yira onko akpe no be ne plomi kata de ju a monu gan sianyesi bena mia cho wupe anu apeto mie do gbeda be egbe ala jiponu ne huda mesia meji tijaja ya yira pe tijaja dede kpokpo pe tijaja
dɔyɔyɔ ƒe tsidzadza gaɖeɖe ƒe tsidzadza etowo ƒe hohoɖa ƒe tsidzadza nukunu gãgãgãwo amlima nukunu gãwo fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me míeɖe akpenɔ elabena míenye be le wɔevɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le amen eye amen ava me le agbo me akpenɔ kaka natem abɔbɔ nɔ anyi fiesi ya meva Daniel ƒe agbalẽ etavelia me eye ehiã bena mía aɖo to nyuie esia nye edrɔ̃e kuku aɖe le Daniel ƒe agbalẽ etavelia me Nebukadnezar yi ke nye efia gã yi ke nye kplɔla gã le xixie godoa mea eku drɔ̃e eye edrɔ̃e ka ye wòku onyitsa me ku na drɔ̃e eye ame sia me ku na drɔ̃e vɔa edrɔ̃e yaya la eto vovo edrɔ̃e kuku yaya la Mawu ye tɔe ɖo ɖa tso dziƒo Nebukadnezar efɔ le zã edɔ alɔ kafi ne wòadɔ alɔa enɔ nugble dem be nu ke la va dzɔ enɔ nugble dem be nu ke le dzɔ eye wogale de nugble bena nu ke ava dzɔ emegbe o eye emlɔ anyi eye edrɔ̃e kuku aɖe kplɔe sɔ yi ɖe vɔvɔ gã aɖe me eye le nu ɖi kanya efɔ eye vɔvɔ akpɔtɔ le yeƒe lãme eye vɔvɔ le ke wòƒo edrɔ̃a eɖo vɔvɔ nea vɔvɔ akpɔtɔ tsi eme vɔa eŋlɔ be drɔ̃e kukua eye alia eva yɔ akunya madzikiwɔlawo nusẽtɔ yiwo katã le yeƒe hoenua eye egblɔ na wo be meku drɔ̃e nye ŋutɔ meŋlɔ be drɔ̃ea vɔ la ehiã bena maɖo ŋku drɔ̃ea dzi eye mehiã edrɔ̃ea tsa be gɔmeɖeɖe eye ame mawo kpakple woƒe nusẽ yiwo katã le wo si nusẽ mawo katã le wo si wova yi ɣla wo ɖokuiwo nusẽ yiwo katã woxɔ tso yɔdo me nusẽ yiwo xɔ tso ɣletriviwo me la wogblɔ na efia bena ame aɖeke mele anyigba dzi bena wòate ŋu aɖo ŋku drɔ̃ea na efia o efia woe ku drɔ̃ea wò ŋutɔ ne ku drɔ̃ea ne ŋlɔ be drɔ̃ea eye ne le dzi be míawo ya la míava yi ho drɔ̃ea dogo míava yi ho drɔ̃ea dogoa ame aɖeke mate ŋu awɔ nu mɔ míawo mí mate ŋu awɔ eye vɔvɔ ɖo nutsua ale gbegbe eye eɖo dziku eye vɔvɔ ɖoe ale gbegbe eye ele gblɔ na wo be ne mi mate ŋu ali drɔ̃ea na moa nu ɖeka pɛ koe ava me mi katã miaku amea ele vɔ̃ efia le vɔ̃ bena ɖe edrɔ̃e yi ke wòku ma be edrɔ̃ea ela wu ye ŋutɔ eye ne ye ŋutɔ kua ele vɔ̃ edrɔ̃ea ɖo vɔvɔ nɛ eye egblɔe na wo bena enya ya nye nya vevie na ye eye Daniel Shadrach kple Abednego wo katã wotsã wole hasoso ma me eye Daniel ya womegblɔ na ya o fifia amewuwu alo woawu wo katã wobe woawu wo katã eye wova ɖo Daniel dzia Daniel gblɔ be nu ke le dzɔ o nu ka ŋuti ye mietsi dzodzodzodzoe alea o mi yi ne miagblɔ na efia ƒe hadɔwɔlawo yeƒe xɔlɔ̃wo yi ke woate ŋu awɔ dɔ ɖe dzu woate ŋu awɔ dɔ le asi me eye le nuwɔa nu ka yi wowɔ wodo gbe ɖa eye Mawu ɖo to woƒe gbedodoɖa abe ale ke Mawu le to ɖo ge wo gbedodoɖa fiesi ya enu yiwo katã buna wo le agbewo mea Mawu aɖe ɖe go fia wo enu yiwo katã ne da ƒua Mawu aɖe ɖe go fia wo eye Daniel va ɖo fia gbɔ eye Daniel yi ɖe fia gbɔa eyi ke wòyi le eta evelia kpukpui blavevɔ adrelia me le Daniel ƒe agbalẽ ta eve kpukpui blavevɔ adrelia Daniel ɖo nu na fia la gblɔ bena nyaɣaɣla si dzim fia le la nunyalawo bokɔnɔwo dzotɔwo kple dzinuvi me nunyalawo matem aɖe egɔme na fia la o womatem naɖo le agbeyame ɖe nyaɣaɣla ɖo le agbeyame ɖe naɖo li ke ɣla le agbeyame
yike amegbeto adeke wa yu ebe nunyala ya wa yu ebe sukudela ya wa yu ebe na jojome nunyala ya wa yu ebe dokita ya na do le agbe ya mea yike vana nami evana Nebuchadnezzar evana Pharaoh evana Herodes evana na fiavovo evana na bubumeo na do le agbe ya me jona de miadia amegbeto adeke mela nyigba ya ji atem akpere mianchi enu ya ntine le tojido e azon le kpukpu blave le kpukpu blave ke mawade le dime enu manchi mie le toji enu manchi mie le wododo ya do eye le agbo me le fiensi ya enu ike nunyalao dokita o jojome nunyalao o meten wo la agbo me wa fiensi ya ma le wogena o mebede le fiensi ya matemio azuwo mebele agbo me le fiensi ya enu mo kata yike nenglobe nusen eye dedefia ebuna o eye nusia nu neglobe o me kudrun de etepe jiji eye mebe neglobe leke mawe ya menglobe ntegan buna wa ntegan aga trogbova ejo ike bule me wa aga trogbova dedefia ike buna wa aga trogbova agbeyeye aga trogbova me okele Yesu penkome ela bena mawude le dime yike de na nyaralao de gofia mawude le dipo amesi de nyaralao de go mawude le dipo yike de na zon le nuseme mawude le dipo yike wona nu yike amegbeto adeke matem awo o eye ade nusi gbona jojoge gbadegbe la fiafia Nebuchadnezzar wo dre kuku kple nutegan si va tame na wo le wo abadila enye si de fia kple gome dedea o vane to nutu ade yike mawu pe gbogbo le me mawu pe gbogbo le ti mawu pe gbogbo trodoe mawu pe gbogbo yele dete fiensi yala mawu pe gbogbo adezon le agbome de fia ava agbome nous saint bakple nous wowo nous tete ava agbome fiensi ya le Yesu pen comme mais le nous pomna mi fiensi ya chotanya ya ikele globena kachacha bakple mawu ke wona ngo kata kachacha zirika na chaka bakple mawu mazirika na chaka bakple globe amen kachacha bakple nuteto kata pe mawu nyape wola nyape dela nous saint ikeme dona konu gbede o nous saint ma ikena na mi de defiant o nous saint ma ikena na mi nukuno mawu adezon yepe nous saint le agbome eye nous sia nu azu wowo nous sia nu azu boboele agbome kachacha ple mawu ke wona nu kata nu ton yemi la po nous pantoa yenye fefesese bakple chaka ike le fonfonato ike gbode meme lesi ope agbeme fonfonato ike gbode me mtifa fame lesi wa fefe ike le yepe agbeme eye evelia bedododa bakple comme ceci ple de defia blipo Daniel yide mawu bo eye wo do gbera gbe mawu defia mi enu ifiati nu itim fialea mele ti de defia pe akpade olo menyi be ele ti be na de ya ti de defia chaka ike achaka me olo voi de defia ike le plus beau mawu ne de création plus beau eye esi wo do gbera de ne mayo wo eye esi ke ochana do gbeda le fiensi ala nu make aswasi o mebe ne le do gbeda la aswasi o gbedododa bakple gomesese na de fia blibo enu etonlia yenye nuti fafa pe fia bakple ye pe fia du mamleto nuti fafa fia ikenye Yesu Kristo bakple ye pe fia dudu utoe Yesu adufia de adikasia dikajila gbome kuhisia kuhikela gbome Yesu akpache doji Yesu ikenye nuti fafa pe fia nuso kata lesi la nyigbaji le bakple jibo Yesu adufia de chaka ma ikele agbome kuhima ikele agbome
nyama ikele akpome nuti fafa manu amemema Yesu akpachade eji eye Yesu asokpode mefa akpome le Yesu penkome nuti fafa fia bakle yepe fia mamleto minami akpo enugbanto a yenye ameike meye fofonato bakle nuti fafa fofonato kla me isi nuti fafa de drela comme nem eye wo va heti trede si ala nukume kpekuitonlia me eye si ala kplona wo bena meku droin eye droin la comme sese na mejo ha tete kpekui enelia le kpekui enelia me tete kalde ato ponu kple si ala de aram gbeme bena emanye wo pegbe ebe si ala neno agbetegbe li droin la na wo dola o ekema mia de egome na wo si ala o le glona si ala bena de fia glodre anami si ne eglo na wa won to la jagbagba tro asile na de nti aglo to gbo bena o menya gome se tonto a o la no glo bena yo le glonya te pe anema o la dala pa na mi akpoku atonlia si ala do nu na kalde ato glo bena tamesi medo enyesi ne melidrun la eye mie de egomenam ola ekema wa flimi kake eye miape apeo azu apedo enu ikeva yeji ayenye bena ole glo bena de efia glodre na mi efia be mengulo be dren a ebe gble na mi la ebe me gble na mi fifi la be de mengulo be dren a voi mi do la gble na mi awe do la gble na voi o do ne bena de amiadeke matem agble na wo unto wo iku dren na ngulo be dren a eye wo ikenye amenya nu na ngulo be dren a amiadeke me la nyigbaji ava li dren na wo amiadeke me la nyigbaji awe na wo eya nu chie mio mi le tepe ya nado le miape agbemede ike amegbeto adeke matem agbedem chi o dolele de la agbomede amegbeto matem ana otoyoyo hahado le miape agbeme a amegbeto matem ana odonchi o kuhido le miape agbeme bakple nu nya ike le hika metoside o matem ana mi donchi o gake ma udele tipo minami akpo fiope agbalevelia Fiope agbale velia tade kpikpi blafefo andrelia ebe nema umekpede nu chi ore esi Yehowa me hona wola afika nyea mato ahona wo ehia be na chaka gbakle tipo pe mawa Daniel Shadrach Meshach gbakle Abednego wo ya wo to fufu wo ya la wo chaka gbakle mawu eye kalde atoya o me chaka gbakle mawu eye ole glo benari ole glo bene mawu me kpere nu chi o de leke mia miatem akpere nu chi o amegbeto jana gbagba be wa kpere mianti le kuhido ike vana mianti me eye o jana gbagba vu gbakle wo penu sen gake wo penu sen me te nana de ke o eye bedenu ike no miansi ale ike nu sen no mianti pe blaton vai ale ike nu tete no mianti eye nu sema ike no mianti bekpede nu ma ike no mianti epe gede vai ya ejo eye miele jim abe ale ike ne kaneza le jim ene eye matem akpo mi matem akpo eye nous yike miezana aleke miezana miape asi eye nous tega ike no miasi va itan didepo ike no miasi tan vai
eye mie do na ku gbedegbe pen keke o ta gbedegbe meten wona nu ya meten wona esia kleke me eye enu yo kata meten wona o nu sia jola nu sia vo eye amegbeto ebu enu kata eye ele probe o gbedegbe lo a ne de sia ya agatem avana mkeade ne be joya agatem anomenye keade ne be pekpede nu ya agatem anu asinye keade ne nu sia ya agatem anu asinye keade ne be jijo maike nomenye gbedegbe aga nomenye keade voa ejo eye nie ve le kpo amegbeto nu tuo kple nyonuo bena one kpede miachi vo o meten le kpede miachi o eye mina mi akpɔ Marko pe agbalẽtaton Marko taton kpukui blavevɔ atɔ̃lia eye nyɔnu aɖe yi ke ʋu sisi dɔnɔ ŋuti epe wuive sɔm la enye nyɔnu lo nyɔnu ye eye le yeƒe agbe me eye ele gblɔ be awo kpekpeɖenu yi ke ɖo la nɔ asi nye lãmesẽ yi ke nɔ asi nye ale ke me nɔ kɔkɔe ɖe nɔ dzadze ɖe la o nusẽ mɔ katã wodzo la o kpekpeɖenu mɔ katã nusẽ mɔ yiwo katã nɔ asi nye nɔmenye tsã la wodzo megali o. Eye dziɖoɖo yi ke me ɖo le agbemesa edzo eye ƒe wuive sɔm ye nye sia va yia eʋu sisi dɔnɔ ŋuti eye eʋua nɔ dodom gbe sia gbe eye ye ŋutɔ etrɔ yeƒe amea eye ewɔe bena ye ŋutɔ yeƒe ametsia nu sia nu trɔ eye le kpukpui blavevɔ adelia me ebe ekpe fu eye wòkpe fu geɖe tso gbedala geɖe gbɔ hegblẽ nu siwo katã le esi gake mele nyɔnyɔm nɛ o ke bomu wogado gã ɖe edzi wu na Nebukadnezar ya la Nebukadnezar esime minitiwo va le yi ye gaƒoƒowo va le yia yeƒe vɔvɔa ele dzi ɖe dzi nɛ elabena esi nu kekewo va le yia ele gblɔ mele vɔ̃ migblɔ nya nam lo migblɔe nam kaba wobe o fia ame aɖeke mate ma wɔ numa na wo ɖe le nye fiaɖuƒea katã le Babilɔn katã ame aɖeke mate akpe ɖe ŋutinye oa eye nkekewo va le yi eye dzinuwo va le yi eye eƒe wuive eye kuxia le eƒe agbe me eye kpekpeɖenu ɖeke meva o ke boŋ nua gale do gã ɖe dzi eye enua gale do gã ɖe dzi ame aɖeke mete le kpe ɖe ŋuti o gake gbe ɖeka ese Yesu ƒe nutsinya abe Nebukadnezar ene gbe ɖeka ese Daniel ƒe nutsinya eye Daniel gblɔ nɛ bena ɖe o fia wò dzi ne dze me la o efia meganɔ vɔvɔm nenema o de vɔvɔm aƒu gbe Mawu yi ke le dziƒo ɖe Mawu yi ke de nanyaɣlɔ fiana ɖe aɖe drɔ̃e wò afia mi eye mi la na wo yeƒe gɔmeɖeɖe eye alea nyɔnu ya tsã ese Yesu ƒe nutsinya eye wògblɔ bena ɖe o enu yiwo katã me le agbagba dzem na enu yi dzim me le ƒe geɖewo nye sia yeƒe wuivewo nye sia va nye mekpɔe oa azɔ nye azagbea va ɖo mese Yesu ƒe nutsinya nenema ke wò nu kekea va ɖo egbe mebe azagbewoa va ɖo egbe. Nu yi dzim nele, nu sẽ yi dzim nele, lãmesẽ yi dzim nele, nu tete yi dzim nele, nu nyawɔ yi ke dzim nele, eye gbeɖegbe ƒe nukeke mɔ yi ke le ɖo na ŋku le be o gbeɖegbe la, eye mete le wo kpɔm oa, fiẽsi ya la, nu ma yiwo buna wɔna kpɔ wo, mebe fiẽsi ya ye nye ɖeɖefia ƒe fiẽsi, mebe fiẽsi ya enye fiẽsi yi ke Mawu ƒe ŋusẽ aɖe zɔ le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. She came his garment. You will touch him Eva tonight. kasi Yesu pe awunchi mebe wo chan le la sika ke Yesu nchi na kasi Yesu nchi eye numa yi ke le do fofon na o eye ne be o ye ala nye me maga se gbede wa eye ne Nebukadnezar le gblɔ be awo ye ko dre ya nye maga hwe kpɔ gbede wa dede sia ya maga sɔ asi nye kpɔ wa o nunya ya maga gbɔ fɔ na kpɔ wa ye ko enu yi wo de fia ma maga va ke wa eye ne le gble dem the energy and the vision and the revelation and the manifestation and the performance I never get. Tonight you will get.
Tonight you will receive Fiasia. heard of Jesus. Esi wo se Yesu penu chinya. Ese be Yesu. Evala ezo amodo me kaka va kasi Yesu pe awunchi. Eye ela bena egbona do kibena ne me kasi yepe awunchi kola ma nyela me ase pipi brave fo enyiriama onenema ke wocha ne le kasi Yesu nchi fiesi yala la on me ase nu yo kata bula gbome o la tro gbova jijo ike bu na wo jijo atro gbova na o nu se ike bu le agbome a nu se aga tro gbova ne le kasi Yesu nchi a nu kata atro gbova na pipi brave sieke liame eye enu make eye enu make yepe pula no cho donji va do volo epe wive kuhi ke ko pe wive a yepe donji va do vo fupepe ma hundedema vevese sema dolelema ike wo pe wive nukeke de kape kweva ye katutu avado kake Yesu Kristo esi Yesu Kristo va ekasi Yesu nchikwa donchi mamleto avado now mebe donchi vado now ndodo vado na viwalo sonwa ndodo vado ne na viwa ndodo vado na son nuchua ndodo avado eye adikama dolele ma yike plibo ye ne chite pedeka ye ko lele globe awo ye ko makuchi no me ya mea mele kukuge chi no me mame o e globe na di ebe esele dokume bena ye ko do yoyo cho posisi dollar me mi na mi akpoko ki blaton fo ene ke eglone bena vinye nyonuvi wo hosela de o hey le nuti fafa me wo la mena secho wo tolele la me tolele jo fonfon vana Nebukadneza fonfon va potepele yepe ejimi amade ikenye fiadupepe tato eye yenye amegbato le hihia me le imame fonfon va leye pe akpe fonfon awebe na tijode keme gale eme o eye ti jojo le de kume eye eti ha eye ele ti go ha be ya wa amesiame yo no dowom ne le fiarupa be ya wo go ha eye azon Daniel vado eye Daniel blonebe be efia megati ti le nyamanchi o mawu le jipo mawu ma ike le jipo a ananu dodo wokuhia eye wokuhia akpodo nti nyatepe eye me fa gbo fiesi ya be ma glo no benari mawu de le jipo lo mawu le jipo ananu dodo kuhiwa ana la meseu eye adro he nu yo kata na bu enu yo kata webe jijo wa bu eye ase jojo me gale agbo me wa fiesi ya enye dedefia gbogbo garote pe fiesi la gbo me le Yesu pin komi se gomi amegbeto adeke matim awo maya kakela mawu ile tipo awe nawo Jeremiah ta 8 ans. Quick brave voton. Le Jérémie a fait agbaleta 8 ans. Quick brave vo et ton lia ebena ne ameyibo atem atro yepe nuti gbanle eye kanle eye lakle atro yepe agbanle nwata la de Nebukadneza atem atro yepe nonomea de Nebukadneza atem akponu dodoa de akunya ola mo gbapele joto mo watem akpodo ntia de wo enye de amegbeto ade ke lagbe la yigba ya dia atem akponu dodo na kuhima yike matem akpodo nti la megbeto gbo
ekema mi amesiwo nu vondi wowo ma la ha miatem awo nunui mina mi akpo do pevelia azon le mo nya pe do pevelia mi la kpo pedodora fakple komesisi ple komesisi na de fia blibo mina mi akpo Daniel pe agbaleta fi Daniel ta fi pipi Andrelia ebe Daniel yi apeme egbegbe Daniel yi apeme eye wo to nyala na epe hachio Hanania Misael kple Azaria ne wa bia amenu veve le jipo pe mawu lasi le nyaragla siata ela bena amekpoto kata o chi te pereka menyi be ne kanesa de ko chi fofom ajoto ma o gbapre o be pometo o jinufi me kpola ma o gbapre o be pome o kata ameyo kata le fianchi gbapre ne kanesa pe nuchi me o gbapre ye pe adamdola o le fond ela bena o le kukuke o be pometo o le fond ela bena amehena nu fana pe ame ele kukuke eye azon nyoya mi va fiesi ya be mi adogbera me be mi ele gbedokeda eye enuma ike chakao enuma ike do fefe senao enuma ike le jes be na donchi meliona kafu na mawu ela bena donchi va donao akpena mawu ela bena mawu anao donchi mawu nublani pola de le tipo eye akponu blani eye Daniel bakple yepe hatio katakukui asiekelia tete wode nyagala la fia Daniel le nute kamele zame eye Daniel kafu tipo maula eye fiansia nele mau kafuge nele tipo maula kafuge fiansi ya nele mau kafuge la bena da sedidi le asio enu ike joto matem awo enu ike fifi mesubolo matem awo enu ike gbogbo penu se matem awo apeto ale wo ke no le fiansi ya kwa quickly blafi eye Daniel hoji globena wa kafu mau penu ko to mavome yide mavome ela bena eto enye nunya kplenuse nunya bena wana ndodo kuhide siade le akome mawu benunya le akome eye nuse le mausi jipo pe mawu nuse le jipo nuse le anyigbanji nuse le tepesia tepe nuse ike aw hoto ajoda le agbomea nuse ma enye mawuto eye mawu le nuse ma zangela agbome fiesi ale Yesu penkomi kukui blave vo enyilia le kukui blave vo enyilia me kake mawu le jipo ke mawu ade le jimen amesi dia nyala odego eye eya ede nusi gbona jojoge gbade gbe la fia Nebukadnezar wo dren kuku plenu te gan si vatamen na wo le wo abadila enyesi e de dren la gomene enu yike amegbeto metemne apetoare achona de na o le fiesi ya enu yike wonto ne susube yi maso esi gberu amawo acho na o donchi ndodo na kuhisia kuhi de popo hoho apetoa atuka ofiesi atuka oblibo atuka okenkem eye na kpo jirudu le Yesu penkome Luka nutio minami akpo Luka tawinyi pipi blave vo Andre Luka tawinyi pipi blave vo Andre eglobena enuyi klo wowona amegbetola wote wenele ma ugbo ame akunya wola o ejoto wola yo ope mobubua o le gbobe fia o nu igbomnele ma ni ma dem awe ore eye fia de kemela nyigmaji abia numa yepe joto efia de kemela nyigmaji abia numa togbe yepe topodola o enuma eglo amegbeto o gake apetoa e defia miao ya bena enu iglo wona amegbeto o enu ikela amegbeto gbo o matem awo enu ikenti ne jagbagba le hu
ne dzibe ya ɖu numadzi ne dzibe ya ɖu agbe badawa dzi agbe nɔnɔ badabadawa enuwɔna badabadawa ne dzibe ya ɖu edzi elabena ele dzrɔ̃ wo ŋkɔ gbedede elabena ele xe mɔ na wo bena made ŋkɔ wo ŋutɔ ne dzagbagba ne yi susu me nunyalawo gbɔ ne yi ɖe dzɔdzɔme nunya vovovowo gbɔ eye ne va wɔ dekɔnutɔwo vu eye ne va wɔ kɔƒe me le yaƒe eye ne va kpɔ bokɔnɔwo wo dzagbagba ʋu gake womekpɔ nuɖoɖo na wo o eye kuxima eva zu abena enu yi ke glo wɔ na amegbetɔwo enye eglo wɔwɔ na amegbetɔwo gake enu yi ke glo le amegbetɔwo gbɔ la wote wɔne le Mawu gbɔ nu si womatem awɔ le amegbetɔwo gbɔ o la woatem awɔ le Mawu gbɔ Mawu aɖo kuxiwa ŋuti na wo le fiesi ya enu ma yi ke bu eviwo ma yi ke bu eye wova gblẽ le teƒe vovovowo evi ma agbɔ va aƒe me eye wo lãmesẽ yi ke buna o eye ne dzagbagba nu atike ya kpɔ nue ya kpɔ eye ne va yi nu etsitɔ ne nu atike kuiwo eye ne wɔ kaka gake nutsila wa ɖeko le gbɔdzɔgbɔdzɔm ɖe dzi nusẽ dɔyɔyɔ ava nɔ fiesi ya elabena Mawu yi subɔm nye le la enye nutetewo katã ƒe Mawu eye Mawu ma die ne xɔse le fiesi ya awɔe na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me enu yiwo matem awɔ le amegbetɔwo gbɔ o la watem awɔ le Mawu gbɔ Yeremia ƒe agbalẽ ta blatɔ̃-vɔ-tɔ̃ Yeremia ƒe agbalẽ ta blatɔ̃-vɔ-tɔ̃ kpukputɔ̃lia egblɔ bena yɔm ekema matɔ na wo enu ma ye Daniel wɔ enu yi gblɔm amegbetɔ le bena womatem yɔ be amegbetɔ aɖeke matem awɔ nu mɔ Daniel ya gblɔ bena Mawu ɖe le dzime Mawu ɖe le dziƒo ne natem adrɔ nuƒoƒoa ne natem agblɔ bena matem agblɔm ne lea trɔe na gblɔ be yatemi gblɔ be Mawu ɖe le dzime Mawu ɖe le dziƒo ayɔ dɔ nam Mawu yi ke le dziƒoa ana nuɖoɖo kuxinya ŋuti Mawu yi ke le dziƒoa anam nunana Mawu yi ke le dziƒoa aŋe eta xatsaxatsama yi ke le ƒomewɔa mea Mawu yi ke le dziƒoa aŋe kɔ na dama ebe yɔm ekema matɔ na wo eye maɖe nu gã kako siwo menya o la maɖe afia o enu gã kako siwo menya o la wo ya menye o enu yiwo wo ya menya oa Yehowa le gblɔ be nye Mawu yi ke nye dziƒo ƒe Mawu enye ke nye nuwɔwɔ ƒe Mawu nusẽwo katã ƒe Mawu ebe ne le yɔm la ne le yɔm fifi la le teƒe yi ke ne le egbe ewo yi ke le radio shivea dzi eye ne le senya ya wo yi ke le tsɔtsi kpame le teƒe vovovowo ebe ne le yɔm la enu gã kako siwo menya o la maɖe afia o amen mebe amen Korintotɔ ƒe agbalẽ velia ta ve Korintotɔ ƒe agbalẽ velia ta ve kpukpui asiekelia egblɔ bena gake la elabena eya ta woŋlɔe na mi bena enu siwo mese kpɔ o bena madze si miaƒe kekeli ebe enu si ke mese kpɔ nu yi ke mekpɔ kpɔ o Mawu ana wo ame siwo lɔ̃na yeƒe nya gbɔ ɖaseɖiɖi yi ke dza sɔ asiwo le fiesi ya ebe ɖe ɖaseɖiɖi wa ɖe eto mese kpɔ nuku mekpɔe kpɔ o eye meva amegbetɔ ƒe dzime kpɔ Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve kpukpui asiekelia ke abe ale si woŋlɔ ɖi enu si ta ne le tsi nudɔ ɖo ne tsi nudɔ ŋkeke andre ne tsi nudɔ nukeke ne tsi nudɔ nutsitsidɔ kasakasa naneke maɖu tsi manu eye ne tsi nudɔ ʋuu vɔ ame sɔ asi o fiesi ya ye nye wo nuɖoɖo ƒe fiesi dziƒo agblɔ na be melɔ̃ dziƒo agblɔ na be alia wòava me alia wòanɔ na wo dɔyɔyɔ ebiam ne lia ebe ava me na wo ɖeɖekpɔkpɔ dim ne lia ava me na wo ale yi ne tsakatsaka wòa adzo kekem eye Mawu aɖe tsakatsaka ma ɖa le agbo me fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me ale ne tsaka eye ne data na le ke na wɔ eye vɔvɔ le mɔ ne ti dzodzodzodzoe eye nuwo katã zu matemi le agbo mea fiesi ya trɔtrɔ gã ɖe ge ɖe agbo me eye Mawu akɔkɔ sɔ da ɖe kɔkɔme nyuietɔ wu eye agaɖe dzi wu ke le Yesu ƒe ŋkɔ me
kpikpi asiekelia egblɔ bena ke abe ale si woŋlɔ ɖi ene bena nu si nuku mekpɔkpɔ o to mese kpɔ o eye meva ame ƒe dzime kpɔ o la nu siawo mawu dzra ɖo ɖi na ame siwo lɔ̃nɛ kpikpi ewolia ke miawo la mawu ɖe fia mi to yeƒe gbɔgbɔ la dzi elabena gbɔgbɔ la dzroa nuwo katã me kpɔna keke mawu ƒe gogloamewo mawu ɖe fia miawo ya to yeƒe gbɔgbɔ dzi gbɔdziri Daniel, Shadrach, Meshach kple Abednego enu yi wogblɔ le kpikpi asiekelia me bena kpikpi asiekelia me dzotɔ mawo woƒe ŋkume kpɔkpɔ o meyi woƒe dzime kpɔ o eye Daniel ŋutɔ gɔ hã Nebukadnezar ŋutɔ gɔ hã eŋlɔ edria be gake Daniel, Shadrach, Meshach kple Abednego woawo ya woyi woge ɖe gbedodoɖa me abe aleke míawo tsã mi dza do gbe ɖa fiasi ya mawu eɖe nu ɖe fiawo to yeƒe gbɔgbɔ dzi nenema ke mawu aɖe fia míawo tsã to yeƒe gbɔgbɔ dzi wo dɔyɔyɔa mawu ɖe fia mi to yeƒe gbɔgbɔ dzi wo gaɖeɖea mawu ɖe fia mi to yeƒe gbɔgbɔ dzi wo nuɖoɖo na kuxiwa mawu ɖe fia mi to yeƒe gbɔgbɔ dzi eye asu míasi fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me eye egblɔ bena gbɔgbɔ la edzrona nuwo katã me kpɔna kaka mawu ƒe gogloawo me ke kpikpi velia le kpikpi velia mea ke míawo la míexɔ xixia me mikpɔ Daniel ele sɔ ebe mikplɔ mi fia gbɔ la o enu ye vefi ka yi wɔn le o enu yi ke akunyawɔla wɔ ƒo mekpɔ wa o mewɔ ebe míawo ya la enu yi ke xixia me tɔwo míawo ya la míexɔe kaka ɖe ti le yeƒe dzime eye dzideƒo le esi bena mawu enu yi mawu ɖe fia Nebukadnezar ye woŋlɔe bea egblɔ be mikplɔ mi fia gbɔ eye eve ɖo fia gbɔ Daniel ɖe nate ma ɖe edrea fia ma edre ma yi ke nye ŋutɔ me ku ye me ŋlɔ be edrea ɖo fofo nam kaka ɖe Daniel ɖe wo ya nate ma gblɔe na ma enu yi ke akunyawɔla mawo agbonugla yi ko le anyigba ya dzi amegãmegãwo le anyigba ya dzi womete ɖe fia me oa wo ya nate ma ɖe fia ma o míawo ya la mawu ɖe le mía si eye mawu ma ele agbe tso mafɔme mi ɖe mafɔme enu yi ke akunyawɔlawo dzotɔ mawo mate ŋu ɖe fia oa míawo ya mawu ɖe fia mi wotsã mawu ɖe fia fiasi ya nukunua ne xɔe ɖeɖekpɔkpɔa ne xɔe dzidzɔkpɔkpɔ le dziwò mea ne xɔe míawo ya míexɔe menyi be xexea me ƒe gbɔgbɔe míawo míexɔ o lo gake gbɔgbɔ yi ke nye mawu ŋutɔtɔ bena míanya bena míadze si enu yi ke woawo ya menya oa be míawo ya míanye enu yi mesu woawo ya woasi oa be míawo ya nesu míasi enu yi ke ƒe numetoto mewɔ kpɔ o la bena míawo míawɔ numetoto ma bena míawo ya míanya enu yi le dzɔdzɔ ke enu yi ke wona mi fa tso mawu gbɔ yayra gbɔna na wo lo ɖeɖekpɔkpɔ tsɔtsɔke gbɔna na wo lo ne xɔ fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me mina míakpɔ nutɔlia azɔa míele kpɔ ŋutifafa ƒe fia gbagble yeƒe fiaɖuɖu mavɔ yeƒe fiaɖuɖu mamlɛ yeƒe fiaɖuɖu yeƒe adzekpakpa mina míakpɔ Daniel ƒe agbalẽ ta ve kpikpi blatɔ̃-vɔ-ene Daniel de drea ɖe go eʋue me eli drea na fia Nebukadnezar nu ka nye drea edrea nye be Nebukadnezar ekpɔ nɔnɔmetata aɖe kpetata aɖe eye kpetata ma ƒe ta enye sika eye yeƒe akɔta kpakple yeƒe abɔ la wonye eye yeƒe afɔa enye gayibɔ kpakple etu eye esi Nebukadnezar ele kpɔ ekpetata ma le gbama le yeƒe edre mea ele kpɔe le to tame eye ebe kpe aɖe tso to tame menye be asi ɖeke ye da kpe ma o lo eye ekpea va ƒo legba eye legba katã tso ta kaka sɔ yi ɖe afɔ gɔme ekaka egba gudugudugudu legba kaka kekem eye Daniel
exɔdrɔ̃a eye ɖeɖefia suesi ɖeɖefia kaye Daniel ɖeɖe ko Babylon yi ke nye eta legba ƒe ta ye nye sika ye nye Babylon eye ebena Babylon yi ke nye fiaɖuƒe gã ma ava eye fiaɖuƒe bubu ava kplɔe ɖo eye Romatɔwo ƒe fiaɖuƒe gã ava fiaɖuƒe gbãtɔ evelia etɔ̃lia enelia eye ekpe aɖe eye enye dzogoedzikpe enye ekpe yi ke xɔtulawo gbe ekpe ma ava gbã wo katã gudugudu eye menye be amegbetɔ ƒe asi ye da kpe ma o eye ekpea la va gbakple ŋusẽ ekpea la va gbakple ŋusẽ eye enye Kristo ƒe nutega bena Kristo yi ke nye dzogoedzikpe míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzogoedzikpe míaƒe dɔyɔyɔ ƒe dzogoedzikpe míaƒe dziɖuɖukpɔkpɔ ƒe dzogoedzikpe eye míaƒe fiaɖuɖu ƒe dzogoedzikpe elabena míele fiaɖugbe míedza ɖu fia kple Yesu Kristo eye ŋusẽwo katã Yesu aɖu wo dzi le agbo me. Amen. Egɔme ɖe enya ya ƒe gɔmeɖeɖe na nye kpakple wo ɖe fiaɖuƒewo mina maza nyati bubu fiaɖuƒe yi ke tsitre le míaƒe agbewo me gbã enye vivitsime ƒe fiaɖuƒe Babylon ƒe fiaɖuƒe ma enye vivitsi ƒe fiaɖuƒe eye evelia enye dɔlélewo ƒe fiaɖuƒe tsakatsaka ƒe fiaɖuƒe eye fiaɖuƒe yiwo va lé mi eye lé amegbetɔ katã ɖe anyi eye sɔ dɔléle sɔ ƒo amewo eye etɔ̃lia enye gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fiaɖuƒe gbɔgbɔ vɔ̃ yiwo katã tsaka amewo ƒe agbe gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fiaɖuƒe yi ke lé amegbetɔ katã ɖe tete ɖe anyi te eye fuwame wolé amegbetɔ katã ɖe fuwame te eye enelia enye ku kpakple tsɔtsrɔ̃ ƒe fiaɖuƒe Kristo eva le Kalvari ƒe atisogati eye Daniel ya exɔ ɖeɖe sia ya enye naɖe nɛ eye ele gblɔ bena vivitsi ƒe fiaɖuƒewo katã Yesu ɖu wo dzi Daniel nyama gblɔm nɛ le ebe Daniel ɖe le gblɔ bena dɔléle ƒe fiaɖuƒewo amemɔ yiwo katã srɔ̃ dzɔdzɔme ƒe nunyawo wogblɔna na mi bena be dɔléle ƒe fiaɖuƒea ele keketa eye wole keketa eye wole keketa eye wole gblɔ bena wole gblɔ bena dzɔdzɔme ƒe nunyawo dɔlélewo be wo sɔgbɔ dɔlélewo sɔgbɔ abe akpe blaeve ne dɔlélewo le dzi ɖe dzi elabena fiaɖuƒe ne eye kɔ sia kɔme yi ke ne le edu sia du yi ke me ne yi fiaɖuƒe sia fiaɖuƒe yi ke ne yi la nakpɔ be dɔlélea ele amegbetɔ tia amegbetɔ ƒe agbe me gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fiaɖuƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo yi ke le to fuwame amewo ƒe agbe me le tsaka me ɖe ƒe agbe gbakple eku kpata ƒe fiaɖuƒe ma enuwo katã yi ke le ame sia ame ƒe agbe me Kristo va ɖo lo me be Kristo va ɖo azɔ eye egbea ekpe ma dzogoedzikpe ma míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzogoedzikpe ma akɔkɔ wo le vivitsi ƒe fiaɖuƒe ma me eye wòakɔ sɔ yi ɖe yeƒe lɔlɔ̃vi ƒe fiaɖuƒe la me akɔkɔ wo le dɔléle ƒe fiaɖuƒe ma me eye aƒetɔa aklɔ dɔléle ɖa le ŋuti o eye wòatsrɔ̃ dɔléle ma ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye gbɔgbɔ vɔ̃ mawo nu ɖe yi ke le ʋanya ele ɖisa le tawo me naɖe yi ke le ɖisa le eƒodowo me naɖe yi ke le ŋe ƒuwo ye mete le wo kpɔm o eye ne va yi wɔ radio eye radio mele kpɔ o wowɔ scanner womele kpɔm o vɔ Mawu nu siwo katã toa ƒe radio la kpɔ le fia sia eye Yesu Kristo aɖewo ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me
eye eku pe fiaɖuƒe eku gbakple tsɔtsrɔ̃ si geɖe ne ku drɛ be yeku eye ne ku drɛ be nu sia kple keme dzɔ eye ele abena medzo yina mele kue eye ne fɔa fɔfɔ ɖo ne dzade ale gbegbe ele abena nu ka eku pe fiaɖuƒea nu gbegble nu tsɔtsrɔ̃ pe fiaɖuƒea eva ɖo ele gblɔ be megbɔna lo eye ne gblɔ na amea ne gblɔ nya eye mɔnu ɖeke mele asi o bena natem aɖu dzi o akunyawɔla mɔwo katã dzotɔ mɔwo katã womatem aɖe o le eku pe fiaɖuƒe si me o eye ne gatrɔ mlɔ anyi ame yiwo katã ne le kpɔ nate ame yiwo kpɔm ne le dra mea wole gblɔ be va wobe nu ka ŋuti ne fɔ o ame ya ku vɔe vɔa ne le kpɔe le dra me ame ya ku vɔe ne le kpɔ le dra me ebe vae ebe va mi tsoe eye ne ga fɔ de o nu ka tutu mawo hã eye ne le fɔ fiɛsi yaya de eku pe fiaɖuƒe ma de wo gbɛ kutukutu le agbo me wo ɖe ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme fiaɖuƒe gbãtɔa yenye vivitsi ƒe fiaɖuƒe velia yenye dɔléle ƒe fiaɖuƒe eye fiaɖuƒe tɔ̃lia yenye gbɔgbɔvɔ ƒe fiaɖuƒe eye fiaɖuƒe nelia enye ku kpata matsi metsuo ko na ku ŋutifafa ƒe fia ŋusẽ le esi eva gbɔ le fiɛsi ya eye aƒo numɔ agbã wo kutukutu le agbo me mina miakpɔ Daniel tafe kpikpi blatɔ̃ vɔ ene egblɔ bena eye esi me le ekpɔm la ekpe aɖe si menye ame ƒe asi ɖe o la ge va dze legba la ƒe afɔ eye si nye gayibɔ kple tu la dzi eye wogbã kutukutu kpikpi blatɔ̃ vɔ atɔ̃lia ale gayibɔ kple tu gayibɔ akɔbli klosalo kple sika wogbã kutukutu eye wozu abe dzro le lugbɔƒe le dzomeŋɔli ene ya kplɔ wo dzoe eye womega vɔgbɔvɔ ƒe dɔwɔna katã yi ke le agbo mea ya le wo lɔ ke tso le agbo me fiɛsi ya de mebe fiɛsi ya nu ma dzadzɔ lo mebe fiɛsi ya nu ma ava me nu mɔ yiwo katã yi ke va xe mɔ le agbo mea Yesu alɔ wo ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme eye teƒe ɖeke megali be woakpɔ wo womagakpɔ wo ke o eku ƒe teƒe ɖeke megale agbo me na ku o teƒe ɖeke megale agbo me na dɔléle o teƒe ɖeke megale agbo me na gbɔgbɔvɔwo o eku kpata megakpɔ mɔ ɖeke le agbo ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔme eye kpea yi ke gbalegba ekpea va trɔ zu to gã ɖe eye va zu to gã ɖe hexɔ anyigba blibo la dzi Yesu axɔ agbewo bliboa kekem Yesu anɔ gbɔ le aƒe me ne le mɔ yina Yesu anɔ gbɔ ne le va ɖo dɔwɔƒea Yesu anɔ gbɔ le ya agblemea Yesu anɔ gbɔ ne ya simea Yesu anɔ gbɔ afi sia afi ke ne lea Yesu gbagble yeƒe ŋusẽa aɖo agbewo Yesu ɖo agbewo azɔ kpikpi blane vɔ enelia egblɔ na mi bena le fia mawo ŋɔli la dziƒo ƒe Mawu la aɖo fiaɖuƒea ɖe anyi si matrɔ gbeɖe o ɖeɖekpɔkpɔ yi ke sɔ asi tso Kristo si la magble gbeɖe o dɔyɔyɔ yi ke Kristo ana wo fiɛsi ya la naɖeke maxɔ le asi wo gbeɖe o dziɖuɖu yi ke Yesu atsɔ na wo la naɖeke magble me o eye fiaɖuƒe mayi ɖe ame bubu si me o eye yeƒe fiaɖuƒe mayi ɖe dukɔ bubu aɖeke si me o agbã fiaɖuƒe mɔwo katã eye wòagblẽ wo ke eya ŋutɔ anɔ anyi tegbe kpikpi blane vɔ atɔ̃lia elabena ekpɔ kpe aɖe si ame ƒe asi meda o la ke tso to dzi va gbã gayibɔ akɔbli kple tu klosalo kple sika la Mawu gã lae ɖe nu si gbɔna
Gbadegbe la fia fiala. Dren la le eme. Eye yepe comme de le ETP. Et nous y mieux blonsien si ya. Elle ETP. Et wa va me la gome. Kaka de chito e. Elle me va que la gome le yesu ben comme. Matteo tabla vevo enyi. Pukwi winyilia. Matteo tabla vevo nyi. Pukwi winyilia. Eye Yesu te va wo gbo ponu na wo globena wo cho nusen katan wo cho nusen katan nusen bu bwa de keme gale nusen legba sika legba klosalo tu gbakle gayibo nusen katan wo cho nusen katan o gba o gudugudu Yesu gba o gudugudu eye ya lo ojo abe churo ene gbogbo fon pe nusen ba ka wo do la gbo me ke o esi we ane chaka gbakle Yesu eye ne cho Yesu wo apeto kple wo de la ne le hwe egbe ya abe wo apeto kple de la ene Yesu Kristo yenye nusen Yesu yenye tirudu Yesu yenye atekpakpa mamleto eye fiesi ya ne kpo fofo blibo ne kpo katutu blibo mele kpo jijo de nti wonto ela bena azon Kristo ike nusen kata lesi nusen lesi bena wa diame nusen lesi bena wa yodo nusen le Yesu si bena wa tron pokpo vope do no kata le agbome nusen le Yesu si bena wa tukao nusen le Yesu si bena wa gbugbo awo agbeyeye demewo Kristo ma evado agbome Yesu chaka gba pro pipila le Yesu ben come nous sommes katan si le jipo eye Yesu te va gba ponu na oglobe na wo cho nous sommes katan si le jipo kle anyigbadila de asinam afisi afi kenele la anyigba ya ji afisi afi kenele fi pila la anyigba ya ji Yesu pe nous se akanu ti o afima e la bena nous sommes katan anye Yesu to e anuchi Yesu aso akoko le tepe kenele eye wa so agbeyeye so now anao agbe titre titipe agbe Yesu anao agbe ike meno po agbe ma ye Yesu anao le Yesu ben come minami akpop Salomo alors fareka ple blanefo atonlia kpekui tonlia wo fiadupe enye fiadupe mavo fiadupe makpo viviti me pe fiadupe mo meno na nyisa de mavo do le pe fiadupe amena na nyisa de mavo gbogbo fon pe fiadupe amenye fiadupe mavo yo eku bakple totron pe fiadupe ma menye fiadupe mavo yo gake fiadupe yike gbono na fifila yenye fiadupe mavo wo fiadupe enye fiadupe mavo eye wo fiadudu anu anyi jijime o katame ano jijime o katame Yesu Kristo ele son dengba kple nusen eye yepe nusen ele tepe sia tepe le kikiame eye Yesu a de gbo le tepe kenele pakukui asiekila le pakukui asiekeliame ewa amesio fone la pe titi na wo titi ma yikelemo pe ma vola titi ma yikelemo benare ma une chonu vonyo kem titi ma yikelemo bena fomu kata ne joda le tinyeme titi ma yikelemo ma wu ewona amesio fone la pe titi o dinawo esia wo pegli eye wo hona nawo Yesu ase wo ri eye wa hona o mebede ase wo ri fiesi ya eye wa hona o nyakpo Efeso tota ve kpukui adelia Efeso tota ve kpukui adelia Efeso tota ve kpukui adelia egblo bena
eye wo fɔn mi de titre kpli eye wo fɔn mi de titre kpli eye wo tsɔ mia kpli do dziƒo nutowo me le Kristo Yesu me. Yesu Kristo eku le miata eye wo di le miata eye wo fɔn de titre na mi eye azɔn la esi mi xɔ Yesu Kristo dzi se ta ele miaƒe asinu eye wo fɔn mi de titre bena mianɔ titre gbakpli le dziƒo nutowo me mianɔ kɔkɔƒe miakɔkɔ wu Babylon mianɔ dziƒo nutowo me eye teƒe anyigba dzi ƒe teƒe yawo miawo ya mianɔ tame na wo esɔ mi sɔ da ɖe dziƒo nutowo me eye mieɖu fiaɖuƒewo katã dzi ewɔ mi bena mianɔ anyigba kpli le dziƒo nutowo me miaɖu Romatɔwo ƒe fiaɖuƒea dzi fiaɖuƒe mawo yiwo katã egba wo kutukutu le miaƒe agbe me azɔ aƒetɔ Yesu Kristo esi miexɔ Yesu dzi se esi miexɔ dziwo se esi mieɖo dzi ɖe ŋuti wa na kɔkɔ mi ale mi atu titre asɔ mi ɖo titre eye mianɔ vivitsi miaɖu vivitsi ƒe fiaɖuƒea dzi vivitsi ɖeke megale agbewo me vivitsi mawo ƒe ŋusẽa Yesu gbã wo kutukutu le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me ele mi etsɔ mi ɖe titre eye wòfɔ mi ɖe titre kpakpli eye wòtsɔ mi kpakpli ɖo dziƒo nutowo me eye mieɖu dzi azɔ meɖu dzi mede dzi Yesu fɔ mi ɖe titre ɖe gbɔgbɔvɔwo mi ɖu gbɔgbɔvɔwo ƒe fiaɖuƒea dzi gbɔgbɔvɔwo yi ke le putu le miame kple ɖusi me ne wova ɖo ʋɔtruwa gbɔ ɖe teƒe megali na wo azɔ meganye teƒe na wo bena gbɔgbɔvɔwo ava kpɔ nɔƒe le me o gbɔgbɔvɔwo ava kpɔ nɔƒe le agbewo me o megale nenema o elabena wofɔ wo ɖe titre eye ndogba kple Kristo ele titre le dziƒo nutowo me eku kpata magagogo ke o eku yi ke wuna mo le gayibɔ kpakple klosalo ƒe fiaɖuƒe mɔ mea wo ya la megale afi ma o ne tsaka kpakple Kristo eye Kristo trɔ agbe o eye wolia fu le kpakple Kristo dome azɔ la ne kpɔ vovo blibo vovo kpɔkpɔ blibo kpukpu nyilia egblɔ bena elabena amenuvevewo tsɔ ɖe mi to xɔse me eye esia la metso mia ŋutɔ miame o Mawu ƒe nunana ye enumantsie mieva la enumantsie miele kpɔ gome le ɖoɖo ya me enumantsie ɖeɖefia le va ɖo enumantsie tsitretsitsi ƒe nusia le va agbewo me enumantsi bena ɖe woya naɖe dzi eye naɖu ŋusẽ mawo katã yi ke le xexe ya mea naɖu wo dzi elabena to mawo ƒe amenuveve mee ne kpɔ ɖeɖe to xɔse me menye tso wò ŋutɔ gbɔwo me o vɔa Mawu ƒe nunana ye Mawu ƒe nunana sɔgbe da ɖe nɔ fiesi ya ɖeɖekpɔkpɔ esɔgbe da ɖi nɔ le fiesi ya bena wo ya natsaka kpakple Kristo yi ke nye ɖela katsatsa kpakple Kristo yi ke nye dɔyɔla katsatsa kpakple Kristo yi ke nye ɖela natsaka kpakpli ame sia ame yi ke ayɔ aƒetɔa ƒe ŋkɔ la akpɔ ɖeɖe fika ne lo mebe afika ne lo kafukafu na Mawu elabena le kpɔ ɖeɖe fiesi ya miabɔbɔ ta eye miamia nuku miabɔbɔ ta eye miamia nuku ne kpɔ Kristo ƒe dziɖuɖu ƒe ŋusẽ the saving power of Christ. You have seen the dominion of Christ, the everlasting kingdom of Christ. Eyes closed. Bɔbɔta eye na mianuku azɔ aƒetɔ le kpe o bena the kingdom of darkness, vivitsi ƒe fiaɖuƒea kingdom of defilement, ɖiƒoƒo ƒe fiaɖuƒea nugbegble ƒe fiaɖuƒea dɔléle ƒe fiaɖuƒea gbɔgbɔvɔwo ƒe fiaɖuƒea daƒoƒoa ƒe fiaɖuƒe
ku pe fiaɖuƒe magakpatse ɖe agbo dzi azɔ o numantie ne va be na tsaka kpakple Yesu Kristo le dzi be yeasɔ agbo na Yesu Kristo bena Yesu nanye ɖela o Yesu nanye aƒetɔ o le fiasi ya fi ka ne le kɔ asi dzi le teƒe ne le kɔ asi dzi na dogo le vivitsi ƒe ŋusẽ ma me kɔ asi dzi Mawu ne yra o ne kɔ asi wa dzi ene kɔ asi dzi titre na Yesu titre abe atisoka ƒe srafo ene gblɔ Kristo nye aƒetɔ nye Kristo nye ɖela nye gblẽ gblɔ be Kristo ye nye ŋusẽ yi ke agba ŋusẽ anyigba dzi ƒe ŋusẽ katã gudugudu le agbenye Yesu aɖe o Yesu trɔ agbo keke kɔ asi dzi eye na tsitre eye na gblɔ be aƒetɔ nye si lo Yesu nye si meva be ɖe nye maganɔ vivitsi ƒe fiaɖuƒea ƒe ŋusẽ te o meva bena nye maganɔ dɔléle ƒe fiaɖuƒea te azɔ o nye maganɔ ku ƒe fiaɖuƒea te o nye maganɔ gbɔgbɔvɔ ƒe fiaɖuƒea me ke o Yesu meva be ɖe matsaka gbakpli o Yesu mexɔ o abe nye aƒetɔ kple nye ɖela ene Yesu melɔ̃ be nanye ɖela nye nanye aƒetɔ nye kɔ asi dzi eye na tsitre be aƒetɔ medo go le fiaɖuƒe me katã me eye me ge ɖe Kristo ƒe fiaɖuƒe me Kristo nye ɖela nye Kristo nye ɖela kple aƒetɔ nye kpɔtɔ nɔ tsitrenu ne mado gbe ɖa le ta o fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me míede akpe na wo le yɔyɔ la ta akpe na wo le katsatsa la ta akpe na wo le dzimetɔtrɔ la ta yi ke su míasi aƒetɔ me do gbe ɖa bena tsɔ wo dometɔ ɖe sia ɖe ƒe nu vɔ̃ sɔ ke wo dometɔ ɖe sia ɖe yi ke ɖo yɔyɔa ŋutia tsɔ woƒe nu vɔ̃ ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me ɖe nu vɔ̃ ƒe tohehe aɖa le woƒe agbe me ɖe nu vɔ̃ ƒe ɖiƒoame aɖa le woƒe agbe dzi eye na ŋe nu vɔ̃ ƒe ŋusẽ aɖa le woƒe agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me nana wo ɖeɖekpɔkpɔ nana wo xɔxɔ kpakple wo tsɔtsɔke wo vovokpɔkpɔ kpakple wo xɔxɔ ple tsɔe nɔ fifi la le Yesu ƒe ŋkɔ me do gbe ɖe aƒetɔ bena na xɔ na ɖe woƒe ŋkɔ ɖa le vivitsi ƒe fiaɖuƒe la me ɖe woƒe ŋkɔ ɖa le ɖiƒoƒo ƒe fiaɖuƒe la me eye natsɔ woƒe ŋkɔ aŋlɔ ɖe wo lɔlɔ̃vi ƒe fiaɖuƒe la me na bena ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzidzɔkpɔkpɔ ne ge ɖe wo dometɔ ɖe sia ɖe ƒe dzi me akpe na aƒetɔ le ɖo ŋuti la ta le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le amen kpɔtɔ nɔ tsitrenu eye mila age ɖe toƒoɖo ƒe eyi Mawu ne yra o Mawu ne yra o kaka Mawu ne yra o Councillors, workers, please let's move into the midst of the people. Those who are azɔ yi si me mieva ɖo azɔ enye be miame yiwo kɔ miaƒe asiwo dzi mietsɔ miaƒe agbe na Kristo eye mi ge ɖe katsatsa me kpakple ɖela Yesu Kristoa eyi sia me ke mi ɖo azɔ enye bena miatsɔ miaƒe kaƒomɔwo miatsɔ miaƒe kaƒomɔ nyaŋlɔ miaƒe ŋkɔwo kpakple miaƒe kaƒomɔ dzesiwo eye miasɔ message atsɔ ɖo ɖe blaseke vɔtɔn. This is a happy moment for you. Phone number yi ke mana fifi la kaƒomɔ dzesi ke mana fifi la miatsɔ miaƒe ŋkɔ kpakple kɔime mi le kple miaƒe kaƒomɔ dzesiwo miatsɔ aɖo ɖe leke ƒe kaƒomɔ dzesia dzi. Kaƒomɔ dzesia nye blaseke vɔtɔn na ɖe ko kple ne blatonvɔnyi esia le vevie elabena tsatsa yi ne wɔ fifi la nye tsatsa vevie tɔwu yi ke wòde be amegbetɔ na wɔ le eƒe agbe me. Ne tsɔ agbo na Yesu Kristo bena ye dogo le vivitsi ƒe fiaɖuƒea me ne dogo le dɔléle ƒe fiaɖuƒea me ne dogo le gbɔgbɔvɔ ƒe fiaɖuƒe me ne dogo le ku ƒe fiaɖuƒe me eye ne tsɔ agbo na Yesu ne ge ɖe katsatsa me kpakple ɖela Yesu Kristo azɔa nu yina wɔe nye be naŋlɔ ŋkɔ kpakple kaƒomɔ dzesiwa kɔ yi me ne lea kpakple wo ŋutɔ kaƒomɔ dzesiwa naŋlɔe atsɔ ɖo ɖe blaseke vɔtɔn na ɖe ko kple ne blatonvɔnyi esia bena woakpe ɖe ŋuti o to gbedodoɖawo me kpakple to ƒoɖo vovovowo me bena na like le tsatsa yi ke ne wɔ fifi la me
all the information. Enye yi veviare ike mele bena na choice of fepe nyae o. Abale ke na nyanya le va gbo ne le sema le bena na cho kapomo Jesu na cho kapomo azirika na akpegbo bena ne wo esia kafi eyi sia ike me mile fifila ne wa vai ele vevie na tem awe atodede blaser ke voton na de ko ple ne blaton voni allo blaser ke vove blaton vove na de ko ple ade ele vevie Yesu Christo peut nous le Yesu si au défiant au oui de confiant le droit mais le maunya mais pasteur bleu et ne sait comme et ne wachatia si abina yimaga no vichi pe fiarupe mamo yimaga no gbogbo fon pe fiarupe me ke o e ne tsaka pakle Yesu ne demona Yesu bena Yesu ne gere pe agbemi le be Yesu nye pe apeto Yesu nye pe de la e ne ho Yesu de agbomi e ne wesia ele vevie bena na anglon ko pakle kapomo Jesu wa na anglon achodo de plateke voton na de ko ple ne blaton voni esi abena wa pere nu chi o wa na otopodo wa dogbeda leta o agede ka chacha me pakle ma uvio e wa nyi o popo me ndudu ke je ke hiana wa tu na obena na ti le popo me nya vevie de nto yo nu vevie onye o le bena na choice ya vevie e na gbogbo bena yewe ka fi ne pastor no atrova le maditi me a do gbeda le nyata na nukunu pe gbedodora chagbo na Yesu Christo e na hu Yesu me gbale be Yesu nye pe apeto Yesu nye pe de la ele bena na gbogbo na wo na nglon ko gba kule kapomo Jesu wa na tuedo da blaseke tuedo de blaseke voton na de ko kule ne blaton voni ele vevie où les radios agbo we ke to les radios JVA eye ne simonya ya eye mau pe gbogbo puedenu mau pe gbogbo puedenu eye ne wo chacha chagbo na Yesu Christo ene globe na cho azonji a Yesu nya petore pa gbeji Yesu ne pachere pa gbeji Yesu nya pe de la defiant de si mena nglon ko gba kule kapomo Jesu a achodo de blaser ke voton na de ko kule ne blaton voni allo blaser ke va ve blaton vove na de ko kule ade. Don't sit down until you are attended to. Those who have finished, the people they are counseling, don't just sit there. Let's move towards the back. Our supervisors, please ensure the even spread of the counselors. Ameyo chopa gbena apeto Yesu Christo ameyo ho Yesu ameyo demona Yesu bena Yesu ne gere yo pe agbeme ameyo dokole vichi pe fiarupela ameyo klasi kona Yesu Christo all those who are online bena wate makpere mianti to mon vovo dia e levevie e ohia bena miacho miape nko nyangolo nyape nko gbakule nyape kapomo Jesu kule ko yo me miele vovo afode de ke ne wa afode de vevia de onye eye to continue with the Lord. Ehia be wa pere nchi obina na ye ti gbakule apetola On social media you will see ele vevie be wa pere nchi obina gbakule Yesu pe mozonzo anate ma zwe ade nko na sema azwe ade pe depe amegbeto akpere nchi o mopa mo akpere nchi o pastor akpere nchi o mauvio akpere nchi o pekpere nu ya na vana o which you can click be alepe pekpere nu ya na vana wa elebe na wanya o wa jesi o to esime na nglon ko o bakule kapomo jesi wa na ngle
Either you're on the radio natema or message you're natema on message alo other, natema wo WhatsApp socials, atwe do media de phone number yo na meliati Please blase listen ke now. voton You na de can ko write it ple down ne so blaton that vonyi you magba send yo your message to us so blase we ke know you voton are giving your life to Christ. na de We ko can ple join ne you in prayer. We can blaton contact vonyi you as well. blaton vonyi ikawa yo le français gbe be na +2 93 04 38 38 magba yo 93 92 04 63. 38 Once again, 38 +2 3 alolo natema we awo message acho de blase ke vovi 4 blaton vovi 92 na de ko plade Français yo vo gba gro be na 92 good news for you all. 32 00 There will be a special meeting 06 92 launch hour with Jesus 32 online. 00 And 06 for us here, anglonko aplika pour moi Jésus wa ko imenelea if you are giving your life to Christ, na ngule acho de phone number mo ike me yo va yi sandia the launch le twagbo hour na for Yesu Christ, Kristo or with Christ is coming up at the campus hall, just on your left hand side as you are facing me, just behind us there. You see the hall. That is where the launch hour with Christ for all who are giving their life to Christ. me yo kata cho pa gbe na Yesu Kristo a wa nglo wa pe nko kwa kro wa pe kapo mo jesiawo Time awaits you. na ngule acho do de phone number yo miele adi blase ke voton na de ko plene 2:30 blaton bonyu blaton vonyu Please make sure you are there. nele wesi o vola na gede gbe dodora me People online, our friends online, de defia o tue na mi fiansia the detail of the launch hour with Christ will be sent unto you. Just make sure you fill those information and send Dogbera. to us. trotrogan ena dirudu ike deblebo Our counselors, dogbera enu yo buna o supervisors, ye ne tijojojo la gbo me you can signal to ebe aw us. If na you fo ya are la te ma zon na mari those aw ne nkuvi nya te ma kpo nu na in the mari front, if you are finished, aw on my gbere la left-hand yike nye side, nto me can kpo na you nukle nkuvi nyo yike nye wave nto me te do na yi na to gbona us so that we know you are finished. ye no tro dogbera be fiansi ya Yesu ne so trotrogan de gera gbo Those on the right hand side, can you signify ne if kaneza you are ku dren finished? dren do Wave fonfon ne to us so that we know you are finished. At the same kakemele time, nku don dren those adi o at the back, because tonight is Maude le going to be jipo. great. Tonight maude is le going to jipo be special. maude le jime The servant ike ason of dodo God, venao our Father tro de in the mau Lord, the manchi convener of the GCK, Daniel gbakple pe hachiawa o do gbeda prepare eye fiansi ya mie kpo le mo benya mau na mi kaka de jibe na ne mie do ri ya se e ya ho na mi pejuko ame yo fon na ya no do ri na ya se and you must e ya get ho your na own. o Those who do are ri yo not, mau a raise up your do hand, ri just yo be jipo getting pe ready. mau do ri yo mau ike le jipo mau ike ho na na ame yo fon na ne And great do ri yo expectation, because tonight do ri yo your miracle do ri yo will really nu yo touch you. bu na wa atro na o Counselors, please, do gbeda we are waiting for you. We gede want to see gbedodora me xɔse whether pe you are gbedodora finished. Daniel ya mevɔn elabe nye be mawu ɖe le dziƒo eɖena nyaɣlawo ɖe gofiana mawu me nye mawu o trɔ ɖe ŋtsi trɔ ɖe mawu ŋtsi dziƒo ƒe mawu Nobody atrɔ is nɔnɔme ala left gbo me unattended atrɔ to. numa fiaɖuƒe yiwo katã va xɔ anyi nɔ ɖe agbo dzi. Get ready. Vivitsi ƒe fiaɖuƒe dɔléle ƒe fiaɖuƒe gbɔgbɔfɔ ƒe fiaɖuƒe kukpata ƒe fiaɖuƒe As the rain of nusẽ le prayer Yesu come si down, nusẽwo katã le tonight, dziƒo kple anyigba tsɔ de asi na Yesu agbã fiaɖuƒe me gudugudu
ya alodon abe trone la gbome to gbera Yesu gba fiarupe yo la gbenyem gba dolele pe fiarupe da la gbenyem gba gudu gba von pe fiarupe vivichi pe fiarupe da kacha da pomeda pe fiarupe ike la gbome Yesu obe kaka makpoa ekpe ade si menya mepe asie deola ege va tele gba pa foji eye fiarupe gba keke fiarupe gba gudu do gbera fiarupe mo yo va ponu se da gboju le o tedi Yesu ikesi nu se o katale a Yesu ne gba fiarupe mo ne gban ora le pomo wa me ne gban le biwo pa gbeme ne gban le suno pa gbeme ne gban gudu nu se le Yesu si dogbera no bi gere gbedodora me totro gande on the left hand side at the back. Totro gande Can we see any signal? ava gbome Yesu a re totro gande geda gbome dolele ma gadu fia da gboji azon o gbogbo fun ma gadu fia da gboji o gbogbo fun ma ga pate la pata wa mi ko do gbe dana ma ga mi asun azon ga mi asun your miracle. Be na ho onu kunu ma u pa me Get ready. Etrovavo On your feet. chitre eye na bla liji na sogbe Thank you, sir. a ho onu kunu See how you are clapping as if there's something. in pasikpe your na hand. Yesu pasikpe sesere na Yesu kafu na mau Christ, the stone that came out Yesu of that mountain yenye pema without ike hands tsoto atame has eye menya me brought gbe to pasi de every kingdom down. eye wo gba fiarupe o gudugudu Darkness gone. viviti ajo Disease gone. tolole ojo Demons paralyzed. gbogbo fun plibo Premature death cancelled. ku pata o deda Yours is now towo to afien si aye reap the benefit. fien si aye bena na Christ will lo deliver you from every na ha work nukunuo of darkness and work of the devil in your life. Yesu a lo gbogbo fun o viviti pe do ona dala gbo Yesu a dufia le lameseme le jijo popo me la gbo me Raise up your hand. You need a kwa siwo iji ne le jinu kunu akwa si iji when you have the problem. No problem. eye na so si felia so dade ku hiwati ku hide kento ma gate ma ti agbo me le apo me le la o me a ku hide ke ma gate anyesi me mi agbo amen mamle le amen ike mi agbo mamle a na dodo ki opo nukunu agere la o me agere agbo me fofo le Yesu pe nko me We thank you for the revelation. ye da pe no le de sian That lata had been lost, but now de sian ike bunami va azon la ye po e ne de sian mi unto us. nyaragla wa ne You have de sian mi revealed the secret. ne de nyaragla fian mi Sickness cancelled. nyaragla be na dolelia o gbon kutukutu Demonic dolelia o power gbon cancelled. kutukutu popo fun penusia o gbon kutukutu ku pata o gbon kutukutu eye ne de nyaragla ma so fian mi eye ne de mi da le gahome ne de mi da le kluvi nyenye mi eye ne fomi somi de chitre de jipo nu to me gbagbe Kristo si sinu so katale me do gbera be Kristo penu si an ne dezon la gbe si agbe me pipila le Yesu pen come All the power of demons. gbogbo fon penu so katan gbogbo fon di penu so katan o gba kutukutu la gbo me dolele wo dejo o tutu ikeke nda la gbo me le Yesu pen come fifila doyoyo na mesiame la mese na mesiame gadede na mesiame jirudu popo na mesiame apeto me do gbeda be dolele si adolele cho pe taji kaka so ide o pa fo bi o me de dolele mo kata dogoda le o pe la me pipila le Yesu pe nko me Madness, adava tete adava gbogbo o nya otoko o tutu o da la fima nu tete agbon alele zọgbui afọ atename numo kata o dojo le Yesu pe nko me nuku gbaname
nkuvi tsitsi na me aƒetɔ akasi ŋuti o eye aƒetɔ Yesu yɔ dɔ na le Yesu ƒe ŋkɔme do kuku aɖetutu ne xɔ dɔyɔyɔ fifi la le Yesu ƒe ŋkɔme eʋu sisi dɔléle ma eʋua ne nu ne tso eʋu ma magado ko le Yesu ƒe ŋkɔme dɔléle ɖe sia ɖe ne xɔ dɔyɔyɔ tete ɖe anyima le zã me aku drɔe edrɔe baɖa kuku gbɔgbɔ vɔwo anɔ wɔ fuwo le zã me anɔ tsakawo le zã me gbɔgbɔ vɔ ma Yesu ƒe ŋusẽ gbɛ gudugudu le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme. And since that time, the heat from the bottom of your feet, everything is just, tormenting your life. Enu yo kata le tsaka agbo me ne xɔ gaɖeɖe ne xɔ katutu le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ me do gbe ɖa ame yiwo ayiku ƒe dɔléle le wo ŋuti eye dzɔfito ƒe dɔléle le wo ŋuti eye gbɔgbɔzɔ agba na wo. Aƒetɔ me do gbe ɖa be kasi wo ŋuti na yɔ dɔ na le Yesu ƒe ŋkɔme. Dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe ɖe ɖa le woƒe agbo dzi le Yesu ƒe ŋkɔme. Eye Kristo ma yi ke nye dzogoedzikpe yi ke nye míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzogoedzikpe míaƒe dɔyɔ ƒe dzogoedzikpe míaƒe gaɖeɖe ƒe dzogoedzikpe Yesu Kristo egba enu bɔɖi ɖe sia ɖe gudugudu le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Ne vo ne xɔ dɔyɔ ne xɔ katutu Mawu ƒe ŋusẽ ƒe zɔɖeɖe ne va me le agbo me fifi la Mawu ne ɖo kpe dzi Mawu ne ɖo kpe dzi Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe ɖokui fia le agbo me fifi la le Yesu ƒe ŋkɔme. Eva me mebe eva me dziƒo ɖo kpe dzi ne xɔ dɔyɔyɔ ne xɔ katutu. Aƒetɔ akpe na le ɖo kpe ɖo dzi mata le Yesu ƒe ŋkɔme me do gbe ɖa nɔ. Eva me mebe eva me do ɖokuiwo kpɔ azɔ nakpɔ nukunu ma dɔyɔyɔ ma nukunu kple dzesia eva ɖo vɔ. Amen. Nukunu kple dzesiawo va ɖo vɔ. Ele me vɔ. Ele agbo me vɔ. Mawu yɔ dɔ vɔ. Mawu ɖe ga vɔ. Ne kpɔ katutu. Nyateƒe la me be nyawo gblɔm la. Nyateƒe gblɔm le nɔ le xɔ katutu la. Le xɔ katutu la. Do ɖokuiwo kpɔ. Vunkua eye nakpɔ nu. Look at the stage here, you will see clearly. Kpɔ nu la vunku nakpɔ nu nakpɔ nu teketeke elabena aƒetɔ la vunku na o. Wo ŋkuwo xɔ dɔyɔyɔ nate ma se nu nate ma kpɔ nu eto wawa Mawu tu kato le kpɔ nukunu wa do ɣli be aleluya aleluya mele nɔ te kpɔ o lo mele nɔ te kpɔ o do ɖokuiwo kpɔ mele nɔ te kpɔ o. At the right hand side, at the middle, by your left hand side. Me yo le to dzi le radio JVA Mawu kasi mianti Mawu ƒe ŋusẽ le zɔ ɖem le miaƒe lãme nuwo megale abe ale wo le tsã ene o le xɔ katutu wɔ ne xɔ dɔyɔyɔ vɔ ɖifia na zɔli nya gbã na ɔzã me te zɔ na wa titre eye na zɔ azɔli yema tsɔ ati ma pu gbe gbeki ma tsɔ pu gbe eye na zɔ nukunuwo le va me aƒetɔ la tu kawo eyɔ dɔ nuku yi ke gbã na wa aƒetɔ aʋu ŋkuvi ma eto wa le se nu nusẽ ge ɖe lã wa me teƒe sia teƒe afi sia afi ke nye le xexea mea Mawu wɔ na ɖe le agbo me Mawu wɔ nukunu do aɖe le agbo me egble abosam ƒe dɔwɔwɔ dome le agbo me ne xɔ katutu yɔ blasieke bɔtɔ na ɖe ko kple ne blatɔn vɔnyi eye na di ɖase do ɖokuiwo kpɔ meganɔ anyi da ɖi o meganɔ yame kpɔm o tsitre enu me te wɔna tsã wa tsitre na wɛ tsitre le xɔse me zɔn kpakple xɔse ɖe xɔse ƒe afɔ eye nakpɔ nukunua We want to see, we want to hear, we want to rejoice with you. Anywhere you are. Yɔ blasieke va ve
blaton vove nadeko kple ade eye na ɖi ɖe asi do ɖokuiwo kpɔ mawu tsɔ nukunua da ɖe agbo me vɔ mawu tsɔ nukunua de agbo me vɔ nukunua mawu tsɔe de agbo me vɔ etsɔe de lãme na wo yema yɔ eye na ɖi ɖe asi míakpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋuti o míele lalam míele tenɔ kpɔ o yɔ blasie ke vɔ tɔn nadeko kple ne blaton vɔ nyi 93 04 38 38 megatsɔe ɣla nu ma wɔ na wa megazi kpi le dzi o gblɔe do nukpe abosam eye na xɔ katutu blibo fi sia fi ne lia do ɣli sese ɖe aleluya asɔ de fia bena ye xɔ yeƒe nukunua. Yele tenom na sedidi tso teƒe vovo juta teƒe vovo. All the region overseers and the group pastor, can you come to this side, left hand side of the podium to help Yadi miyo blase ke voton na ko plene blaton voni 93 04 38 38. Mia yo eye mia dida se mia kafu mawu ye mia kpɔ dzidzɔ kpe ɖe mia ŋuti alo blase ke vɔ ve blaton vɔ ve na de ko kple ade 92 32 00 06. I don't come outside to run through water. Immediately I come out from veranda, see a big rat towards me. I match this leg for ground twice, thinking that the rat will run go back. The rat run meet me, bite me here. Immediately bite me, I find out. Move straight. They give me injection. Bede, yave kuti, ye affilé, dogo, ye zondo afia ji si bebe na afia la si jo enia, afia jo zondo eji badouye pe afo. Ye ide konji over do apwinai. Ye ga inkeke felia, oga do apwinai. Ye pe afo avate nto, abe tigli nyi pa fwene, bo wa chwa fwanai. Kafi ne judupu monya kakanava nkeke gbanto ayeyi nkeke fili ayeyi nkeke tonli ayeyi les amen ndewa bena latrik yene I thank God for my leg. I need to use my leg to march for ground. Ebe afọ amma kekem afọ amma ne kekem ebe dakpe na ma wike we na ita dodo ki wo kpɔ nukunu wa elafima nkɔ nye favor meje ma dakpe na ma wule nu ike ma wɔ nam le judopo monya kaka ike va me le Port Harcourt be mie de so be yo de so pe ene onye si avai yo le jimawu pomona ma obena ma one na yo vi na waji yo yi konji vovovo obena alelele yenti bena wa odonai ile ho ma ujisi kaka bana simejudo pomonya kaka vadoji nyɔnu ema le ɖi ɖe asi eye srɔ̃ ŋutsu atsa xɔe eye le ɖi ɖe asi bena yewo xɔ mawu dzi se bena mawu la wɔ naɖe na yewo esime yewo va le ŋkeke gbãtɔa le dzodoƒe mɔnyakaka mea esime mawu ƒe ame pastor dr w kumui edo gbe ɖa mamlɛ zikpedoɖa yi ko wɔna le mɔnyamegbea egblɔ na mi bena egbea yaxɔ nyaƒe nukunu ebe toɖokuiwo kpɔ ne le toɖokuiwo kpɔ nakpɔe toɖokuiwo kpɔ eye nakpɔe mawu atsɔ nukunu asɔ de agbo me le teƒe ma ne le toɖokuiwo kpɔa nakpɔe ne mekpɔe o agato ɖokuiwo kpɔ ke eye nagato ɖokuiwo kpɔ ke
nkeke mamlema le judopoma mea judopoma ya kaka ma mea ye ono nyama gblom bena le keke mamle ya dia kuhiwa ejo ye amea novi ntsu ale di dase bena mopa mea do peji nenema bena do ke okpo na kwe yo ho mopa ngodo do ajisi eye gblom be ye ho eye yo yi ga ide konti bena yo ado ekpo abe aleke mopa mea gblom ne eye dókítà gblɔ bena nu ye kpe nye be alele eye ye gblɔ na ye srɔ̃ bena me nu ma woƒe amea gblɔ na yewo mɔ yo gatrɔ yi ɖe eye yo yi ɖe gbedodo ɖa dzi ma woƒe amea gblɔ be yewo dza kpɔna ɖe yewo gatrɔ yi kɔdzi ke dɔkítà gba gblɔ nya ɖe vɔa ye be awo menye nu ma mɔ pe amea gblɔ mɔ yewo gatrɔ yi ɖe kɔdzi bubu. ebe obe yike yo yi kɔndzi bubu agblɔ na yo be na fu la fi ma eye yo be o yo aga trɔ yi ɖe kɔndzi bubu bena ɖe yo asɔ ɖo kpe dzi yo yi kɔndzi bubu agblɔ be na fu la fi ma eye wo gblɔ be fue yo sɔ ŋtsi kɔkɔ katã sɔ le na mawu elabena efu ƒe eyiya katã la mawu ŋutɔ kpɔ fua ta eye fua tukada ɖe ke ŋutɔ menɔ ŋuti o. Yo da kpe na mawu le nu yi ke mawu wɔ na yo elabena yo zãga geɖe gake la le dziɖoƒemenya kaka ya mea mawu wɔ nukunu le woƒe agbemea egbemea yo tsã yo lé vi ɖe asi yo dzi vi. Kwasi kpe na mawu esi ne kwasi kpe na mawu awo tsatɔ ala sɔ asi o to ɖokuiwo kpɔ na ga to ɖokuiwo kpɔ ke ne le to ɖokuiwo kpɔ le na ɖe kpɔ ke bebe ɖe to ɖokuiwo kpɔ na kpɔ na ɖe wo ŋku akpɔ nu ekɔ wa awɔ dɔ nyuie ɖe dɔléle wa adzo dɔléle wa adzo dzo do ɖokuiwo kpɔ ne le do ɖokuiwo kpɔ na do ɣli aleluya bena míakpɔ dzidzɔ kpe ne ŋuti o alo ya na sɔ kaƒomɔa sɔ mɔviwo alɔme mɔviwo aɖe eye na yɔ bena miakpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋuti yɔ blasieke vɔtɔn na ɖe ke o kple ne blatɔn vɔ nyi 93 04 38 38 93 04 38 38 blasieke vɔtɔn na ɖe ke o kple ne blatɔn vɔ nyi alo blasieke vɔ ve blatɔn vɔ ve. Nadeko kple AD 92 32 00 06 e na dida se kafu mawu ato nkpe abosam dodo ke okpolo dodo ke okpo mawu tsɔ nukunu adada gbo mawu tsɔ nukunu sɔ dada gbo etsɔ dase didi asɔ de mena apetɔ la wevɔ apetɔ la wena o fi sia fi kenel teƒe sia teƒe kenel ne xɔ mawu dzi si mawu wena dodo ke okpɔ tension tsutsuwo da ɖi sɔn tsitre na zɔzɔn nkuviwo abe gale nu kpɔm ʋui eye na kpɔ nu etoku na o tsã senu do ekpɔ ame le gbɔa dɔnɔma yi ke gbɔ ne le do ekpɔ mawu tsɔ nukunu da ɖe ba gbeme vɔ de la yesu wɛ le ba gbeme eya ta do ke o kpɔ eye na do ame yi gbɔ ne le dɔnɔma gbɔ ne le kɔn dzi dɔnɔma gbɔ ne le aƒea mea ame ma dze dɔ yi ne le gbɔ de do ekpɔ mawu ƒe nusẽ kaŋti vɔ dɔyɔyɔ ƒe nusẽ ye nusẽwo katã tɔ yesu ɖu dzi nɛ do ɖokuiwo kpɔ eye na ɖi ɖe asi na yɔ blasieke vɔtɔn na ɖe ko kple nɛ blatɔn vɔ nyi alo blasieke vɔ ve blatɔn vɔ ve na ɖe ko kple ade eye na ɖi ɖe asi nyakpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋuti o.
Now check yourself, check yourself. I have. As you have standing there or sitting down, check yourself. And as you come out, I need to talk about myself, Dr. Lai. What do you think? let's see what the Lord has done in your life. First testifier, please. Yourself alone. At the upper location here, first testifiers, please. Check up yourself. God has done something for you. You must see something. You will see something. Please go ahead. Praise the Lord. That our hallelujah is so Kafu cold. kafu na mau. Say hallelujah that will Blambe bring your hallelujah, hallelujah ikela he ya irawa venao. Kafu kafu na mau. Dr. Olaiwaju Temitope. Dr. Olaidike Rupe. I'm a consultant family physician. Yem dokita le konti eye mon popo yo nyena ebena ame yo jadi da sela ya de onu nami ame gbanto a ele yepe akaji amega Samuel Praises the Lord. wakafu mau. My name is Edward Samuel Oluwatosin. I'm from Ikere. I've having a lot of problems in my body. Ohi gedo I le feel a yepe lot lame of pain. eye ye I se feel fefe pain in gedo my chest, in fefe my se se le stomach. yepe akota le yepe As dongbo our me Father in the Lord eye says the esi final me amen, pastor I glo got amen my mamleto a healing. iho Praises yepe the Lord. doyoyo wakafu mau. Your healing will be permanent in O Jesus' doyoyo name. anu anyi da ora anu anyi na oda le Yesu pe nko me da se di la bubu. Please check up yourself. while Mi we are no listening mi to this kpoto no testimony, mnyado ki odong no popom because esi me you're nyano da lying se di to osim. testify. Praise the Lord. Wakafu mau. Praise the living Wakafu Jesus. Yesu gbagbe. My name is Ekundayo. Nko nyenye Ekundayo gunkeke mi. Yecho Ikole region. Ikole region. Omodi Street. Omodi district. Omo local government. That's Ekiti East local government. Ekiti I ye really otu. bless and worship the name Eye of the yele Lord for the kafu salvation mau of my penko soul. le ye Maybe pe I lu should speak pope in our de mother de tongue. popota. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún nǹkan tí Ya do Ọlọ́run yo ṣe nínú deju, ayé mi yo láti ìgbà tí degbe. Ọlọ́run ti gba ọkọ̀ mi là. Ọlọ́run ti ń Me ṣe do ìyanu vokwa, wa lọ́pọ̀lọpọ̀ de mi tí ẹ lè gominami. ka orí Ọlọ́run nínú ayé mi. Torí tẹ́ bá ti rí mi tí mo dúró báyìí ẹ ti mọ̀ pé iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run ló dúró. Àwọn tó bá mọ̀ mí dáadáa ní FMC Ìdó wọ́n á mọ̀ pé ìyanu ni wọ́n pé mírèkù ni wọ́n ń wò yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi màá kọ́kọ́ sọ ti ọmọ mi. That is my last daughter. Ní ọjọ́ Amen. nígbà tí mo ti bí láti kékeré ló ti ní eyes problem tójú à máa wa mi tá máa ṣomi tá máa yun tó bá yun gan báyìí wàhálà ni aṣáàròjú jẹ́ kó jáde secondary school ìgbà tó jáde secondary school after that bó ṣe ní admission báyìí ló gba ìgò ó máa ń lo glasses always kò lè ṣe kó má lo glasses tó jẹ́ pé àfi tó bá fẹ́ wẹ̀ àbí tó bá fẹ́ sùn nìkan ni glasses máa kúrò lójú ẹ̀ àwọn tó bá mọ̀ dáadáa wọ́n á máa rí i pé gbogbo ìgbà gíláàsì ní double lens gan ló tún máa lò pàpà síbẹ̀ kò dẹ̀ pàpà rí nǹkan kan agídí ló máa fi ń kàwé agídí ló máa fi ń ṣe gbogbo nǹkan ojú yẹn aṣáà máa ṣomi ní July to be precise July crusade GCK ní July ìgbà yẹn kò sí lára ń di east lọ́run ló wà ní mo ṣá ìgbà tó tásìkò tó wọn máa gbàdúrà tó ró ránṣẹ́ sí mi ó ní gíláṣíìsì ó ló jábọ́ ló fọ́ ó ní wọ́n ní kóun mú 23 wá kóun wá gbà mìíràn kóun wá tírìtì ojú un mo ní mo lé owó school àti ìsọ̀tàn o tún ránṣẹ́ pé ká tún owó gíláṣíìsì mo ṣáà dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run nígbà yẹn mo wá gbé ọwọ́ yẹn sójú on her behalf nígbà tí bàbá ń pray ìgbà tán ṣáà gbàdúrà bọ́n ṣe gbàdúrà báyìí tí mo fi gbàgbọ́ gbé báyìí bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ìyanu dẹ̀ ṣẹlẹ̀ bí mo ṣe pé báyìí ló ní Ọlọ́run ti ṣe láti
ìgbà yẹn láti July títí di bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ kò lo ìgò mọ́ ó dẹ̀ ń kàwé ẹ̀ láìsí wàhálà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Praise the Lord. tí tèmi tí Ọlọ́run ṣe fún mi torí àná ni bá ti jẹ́rìí yẹn mo wá ní jẹ́ ìṣùsù lórí ẹ níná kí n wò ó kí n ṣùsù nílẹ̀ẹ́lẹ̀ tí n bá ti jí tí n bá ti wò ó ìgbà yẹn ni màá tó mọ̀ pé lóòótọ́ iṣẹ́ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ya 2016 ni mo ti ní body pain. àwọn tó bá mọ̀ mí dáadáa wọ́n mọ̀ pé kì í ṣe kékeré ó ti gbé mi travel lọ síbi gbogbo mo ti lọ sí Ìdó mo ti lọ sí everywhere káàkiri tó jẹ́ pé mi lè rìn láti bí sí géètì tí n bá fẹ́ rìn láti bí sí géètì màá dúró lẹ́ẹ̀mejì so mo ṣá. èmi pẹ̀lú wọn ni mo fẹ́ jẹ́rìí Ọlọ́run dẹ̀ ṣèyanu lẹ́yìn àdúrà mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ara mi le kókókó mo lè fò sókè mo lè fò mo lè jump back tẹ́lẹ̀ mi lè gbé ara mi so I really bless the name of that praise the Lord. Check up yourself, your miracle is there. Todo que o pó wonukunu alegbo waka fuma wu da se didi ike apeno ekundayo ena eleglobe vi nyɔnuvi no esi eye nukuvi pe dɔlele no ɖevi ya nutsi eye le epe ape dzinu andrelia mea evia nyɔnuvia yepe tsitsi gɛ eye wòŋe eye ema megbela magatem axle nu nyuie ɖe o le sukulu kɔkɔ egblɔ bena yi ke wole wɔ mɔnya kaka le dzinu andrelia me to mɔ ƒe amenuveve me esime pastor mɔ ƒe ame eno do gbe ɖa be ewɔ katsatsa etsaka kpakple mɔ ƒe amea ƒe gbedodo ɖa eye wòtsɔ yeƒe asi veawo sɔ da ɖe via nyɔnuvi ƒe nukuviawo dzi eye egblɔ bena le mɔ ƒe amea ƒe gbedodo ɖa megbe enumake la mawua ekpɔ nublanui la eye wòdo yeƒe ŋusẽ ɖo ɖa kaka tso dzidziƒe eye evia nyɔnuvi xɔ dɔyɔyɔ eye wòyɔ via nyɔnuvia eye via nyɔnuvia ɖo kpe dzi evia nyɔnuvia menɔ egbɔ kafi gbedodo la nɔ dzi yim o lo vɔa edo gbe ɖa le via nyɔnuvia ta kafi egblɔ bena sɔku ɖe ye ŋutɔ eɖokui ŋutia bena dɔlele lãme le vem eye ame aɖeke mate ŋu anya fi ka tututu ye dɔlele ma dzɔ so vɔa egblɔ bena esime mɔ ƒe amea nɔ gbe dom ɖa tsɔ yi va yia le ɖoɖo ya mea bibla gblɔ bena ɖe eye wòva va me bena le mawu ƒe amea ƒe mawu ƒe nya ƒe ɖoŋtsi mawu ƒe nya ƒe amesisi ke amidada yi ke ŋe kɔkutiwo eye mawu yɔ dɔ na nɔvi nyɔnua eye mia ŋutɔ mi kpɔ ye ŋutɔ kafukafu na mawu mina miakpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋuti kafukafu na mawu do ɖokuiwo kpɔ aƒetɔ la wɔe na wo dase didi bubu wakafu Yesu ke le agbe Yesu gbagbe wakafui nɔviwo me kafu mawu ƒe ŋkɔ woyɔm be Ada me kafu aƒetɔa ƒe ŋkɔ eye me va bena maɖi ɖase tsɔ ku ɖe nu yi mawu wɔ le agbenye me ŋuti mawu enye mawu nukunu ƒe mawu eye mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ye na be nye me le agbe kaka va na egbe eye meɖo la sɔŋtsi kɔkɔe na mawu enuwo katã dze gɔme alea eƒe yi va yi le dzinu enyilia mea me dze dɔ eye edze gɔme dzinu andrelia me yi ɖe aƒe tasi nye ɖeka ku ye me yi esi me yi aƒe gbɔva dzinu enyilia me ame dze dɔ eye menɔ nu xam esi menɔ nu xama my late sister now she's a nurse I called her I told her the problem me yɔ nɔvinye ɖe me gblɔ nɛ explain that it is malaria ede gɔme bena atike sie so after using all those drugs esi eple atike ɖo va nam esi me zã yeƒe atikeawo vɔ la nye mekpɔ lãme se o go to the hospital metrɔ yi me yi ɖe kɔndzi bena wo ne do ŋkpɔ kɔndzi me va yi ɖo do ŋkpɔ bena atike sie before I know
Atike si dame miele. I couldn't sleep in the Kaka ba do night afide ko me ba ko o alon me gava nye tonu me ga tin vala alon domo. started coming in. Eye. You are going to die. Egbede no gbogbo be lele kukuke. The thought Be na you are going to run mad. I started Oye, having egbe ale many gbona be thoughts we of ya many azon li things magazon. because I've Eye been susu having the issue of gede o le losing fata loving menam. one. My younger one, my mommy, in fact, I was thinking of Meno every tame the storms of bum life, chonu and I was so povonti. depressed. Eye me What I'm telling mple you, tete gade tetinye. those that Eni knows me and gblo those that mele know na what mire. happened to me Ame and they yo are listening jesi to ple me ame now, yo nyanu go to jode my tinye hometown gbapla ame and yo in le this do place, to ma. they Oh, will yeah. tell you that this thing let me tell you and put the devil to shame. Bere. Because I'm even ashamed of what really happened. Medola But don't I pin have to abosam. say it. This thing Medola led me ble. to fall into a well full of water. But God in his infinite Ebe ya mercy tutum de have mercy chifu on dome. me. He liberated me Mau and de set gam. me free. It's Mau not tukam. all that all this happened to them and they are alive today. God delivered me. God set me free from that. Enu yo kata jode jinya ma me gereji o jode o gbala agbe gbo ka ke. When this thing Mau happened, pa I me was be taken we be me to le agbe. hospital Me ide konti. I was from the Ikere region. Ikere region, That is me in me East too. Enjoy district. What happened now? So what really happened Enu was ijo enye be na. when I really got my total deliverance and Esi God me really, ho because gade when de I was blibo. depressed, Ela bena I yike was taking me home and in gede that haha me period, meleta me joy, peace, bum. and everything Me was bia jijo. vanished. Ba I plen was ti not- in fafa fact, de I was not ke enjoying myself, me even at gale the me period. divi se My de ke me loving gala sister that gbe is nyimo. taking care of me, I lost her even in that period. And I'm almost dying. I don't even Me know no what I'm kukum. in. But I bless the name of the Lord. Ga ke me What yira really mawu happened to me penko that enu ike jo in enye this, be na. the GCK title Jidopo emancipation. monya kaka. Ike That odon was kona bena July gadede. addiction Ike at nye Ikorodu. That is when God dinu really Andrelia me le delivered Ikorodu me. afi ma e ma unam gadede blibo. Done in my life. May his name be glorified in Waka Jesus' fu name. ma upenko le Yesu penko me. Praise the Lord. Waka fu apetoa ma u dega e adega utan lele da sedige. The God of wonders is here tonight. Mukunu Out, testify. mukunu pe ma wa ela fia le fiancia. Where we are listening to Doko this e testimony, na dida se si ke me miele da se didi yo se ma na nya be na o chanto ale me vam na o. to testify. E wenye ameyi adida se. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run orúkọ mi ni arábìnrin Títílayọ̀ Ìbítóyè. Mo wá láti
láti Arárọ̀mí Òkè district Ìkọ̀lé region. Mo gbé Ọlọ́run ga fún ìgbàlá ọkọ mi àti fún iṣẹ́ ìyanu ìwòsàn tó ṣe nínú ayé mi. Ó ti tó bí ọdún 4 tí mo ti ń jìyà lọ́wọ́ ìwàhálà àti ìrora ìgbà àyà. Mo lọ sílé ìwòsàn, wọ́n sọ fún mi pé mo ní high blood pressure. Látìgbà yẹn náà ti ń fún mi ní oògùn, mo sì ń lo oògùn yẹn. Ṣùgbọ́n ó dínú ọdún yìí, oògùn yẹn ò ṣiṣẹ́ mọ́, mo tún padà lọ. Wọ́n tún change àwọn oògùn yẹn, wọ́n fún mi pé wàhálà yẹn ó peléke sí i. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní GCK tá a ṣe ní oṣù tó kọjá yìí. Mo sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run wàhálà yìí mi ò gbúdọ̀ máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀, Ọlọ́run bá mi mú kúrò. Nígbà tí bàbá wa nínú Olúwa ní ká gbọ́wọ́lé gbogbo ibi tó bá ń ṣe wá, mo gbé ọwọ́ mi lé àyà, mo ní lónìí màá gba ìdáǹdè mi. Lẹ́yìn àdúrà ìránṣẹ́ Ọlọ́run, mo padà lọlé gbogbo àwọn ìmọ̀lára tí mo ti ń ní tẹ́lẹ̀, ìrora, àìrórun sùn, kí àyà kó máa lu pìpìpì, gbogbo ẹ̀ ti dohun ìgbà yẹn títí di lóògùn, mi ò sì ní ìmọ̀lára àwọn ìrora wọ̀nyẹn mọ́. Mo ní Ọlọ́run tó ṣe léyìí fún mi kó gba ògo àti ọpẹ́ fún bàbá wa nínú Olúwa, oore ọ̀fẹ́ sí okun sí lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Our testifier this Kafukafu na mawu miape nyanovia enodase dim alia. She was diagnosed to be hypertensive about 4 years ago. She also had complication called hypertensive heart disease. She said Kametutu pe dolele enenti ebe yenu atike gede. Eye atike mo kata megbela ele globina etia. Egale po ele puju. Eye esi me wovaju de pomanya kaka ikemi wole jinu ike vaya mia eho mau pe amea jisi. Eye wo globina si me mo pe amea no gbedomda eso yepe asirika so dade akota. Eye wo so velia eko velia roda mau le jipo. Eye ele globina le mau pa amea pe gbedodo da megbea. Be no kata etro bena aleke diano popungo popo abe etro ebe enumake eyide konji ebe dodo kipo anene make bukametutua edidi tension adidi mia ayide juta azonye mia se juta pe da se dudu esia enye jijo pokpo de mawu pe domenyonyo onuti abe aleke mo pe amea egblodi ene esimemie le da se dudu chom da se dudu semcho juta. Yes, on the social media we have this. Nenema le juta miele gbo novinyo numebia na olugum ele nglobena on my left leg for the yepe past 15 years afoa and it's been giving me severe enge pain. But epe blafo nyesi eye wono fefese se dom lamena e vacho ike vai esime mope ameano gbedomda ye cho yepe asiso dade afi kenya esime mope ameado gbera vola ye hwese bena esuesi esi ye joyi na de apemia ye tro povanu dia ye dojesi bena fefese se amegale tepemo ye ho yepe do yo bribo eye esron Novinyon Sulemana to Ghana Englobena in Upper East region. And she said that as the man of God ministered tonight, she had been having a very severe issue around her neck. Ebena fefese se de no ye pe komento ye dokita oja papa buga ko meten poduncho fa wa sonchi kokwe na mawu ela bena le fiesia esime papa klon amen mamleto a be fefese so yokata le komena yela be wo kata ojo eye vo eye esia enye jijo popo ela bena trotro gando vami le novignonu rechia le Ghana ele nglobena ebe fiesia la mawu troy ede jo bibichi me sova kekelime e khoye pe de popo fiesi ya yema eye mie plomi mie kokomi so yide ilori da sedidi eleva le juta eye eya echo femi yele di da se
ele Praise gblɔ the bena Lord wakafu for the mawu restoration of my elabena children mawu that were gbugbɔ ɖo taken yeƒe away viwo te after the yeƒe prayers viawoa of the man of wofi wo God dzo le in mawo ƒe the amea previous ƒe crusade. gbedodoɖa megbe le dzodoƒo mɔnyakaka yi ke wowɔ va yia ebe ye kafu mawu ye kɔ mawu dzi se bena yebe viawo woatrɔ gbɔ va akpe na mawu elabena ɖeviawo trɔ gbɔ va na yi eya nye daseɖiɖi yi ke le tso nɔvi gbolu aɖe le ye gbɔ ele gblɔ bena ye xɔ gatutu. She feels lighter. She feels she's transformed. And now Exɔ we'll trɔtrɔ. take you to Calabar, Azɔ míekplɔ mi South, sɔ yi ɖe South Calabar, Nigeria, Nigeria for a ƒe testimony. anyiehe. Calabar Hena daseɖiɖi broadcasting live. Calabar. Míakpɔe nya si. Church, praise the Lord. Wakafu apetoa. My name is Hannah Sunday. Wakafu I'm here mawu to testify to nkɔ the nyenye goodness Hana of the Sunday Lord. medze ma da kpe na mawu le yeƒe Yesterday, dɔmenyonyo ta I was etsɔ actually yi in ke my va house. yi. I was not at the Etsɔ yi va crusade ya ground. yenɔ aƒe me. I Yenɔ was aƒe actually in me. my house hearing Ya from afar. yenɔ mawu yenɔ sem While the man of le God was praying, he said, nusemɔ "Raise dzi one of your esime hand mɔ up ƒe and amea place nɔ the gbe dom other ɖa ebe hand nakɔ asi on where ɖeka you're dzi ye having nasɔ asi ɖeka sɔ challenges." da ɖa fi ke aɖika le na glory o. of God, I did Woasɔ what he ŋutikɔkɔe said. na mawu elabena I ye raised wɔ my nu yi left ke hand up wogblɔ ye sɔ and I asi placed ɖeka yi my dzi right hand eye ye on sɔ ye where ƒe I nuɖusi was sɔ having da ɖe challenge. afi yi ke I aɖika nɔ had na ye. surgery since 2012. Wowɔ dɔ na ye. This is over 10 years. I've been Epe having a amewoe severe nye sia pain, va yi a sharp eye pain ye nɔ veve sem close to my navel, lialialialia and that pain has been le there teƒe ma eye consistently. vevesese ma So eva to the na glory of God, edie after dzi the prayer, woasɔ ŋutikɔkɔe after na the man mawu of God elabena prayed, le mawu ƒe he amea ƒe said, gbedodoɖa "Begin to megbea touch where you've been egblɔ bena having ɖe challenge afi yi ke and kuxia see le na if you wòaka can asi still feel teƒe the ma pain." eye nakpɔ bena To ɖe the naga glory of the se Lord, veve hã I eye touched woasɔ ŋutikɔkɔe where na mawu have been elabena having ye that ka pain. asi teƒe ma And yi I ke did not vevesese feel ma nɔ na anything yea ye again. mega se na ɖeke And I ko was screaming. eye I ye was like, nɔ is this truly me? I had to call on my brother. ebe I called my brother and he came. ye And I do was ɣli like, that pain I've eye been ye having yɔ here, ye and I'm not nɔvi feeling ye it to ne again. bena veve To ma the yi ke glory me of nɔ God, he sesema was ye like, mega "Are le you se mo sure?" I said, woasɔ "Yes." ŋutikɔkɔe na Because he ebe knows what I've been nɔvia gblɔ bena experiencing. le ka ɖe nya ma So dzia when he ebe came, he ye said, ka "Let ɖe me punch dzi you ebe and see ne me if you va still feel the ebe ne pain." me va He ma tu kɔ punched me teƒe on ma na my o tummy, ebe tu kɔ and I was teƒea not na ye feeling eye yi anything. mega le veve ɖeke Praise se the mo Lord. I'm here to aleluya thank wakafu the mawu God of eva bena Pastor ya Kumuyi da kpe na that he mawu has healed me pastor and my Kumuyi healing ƒe is sure. mawu Praise mawu the yɔ Lord. dɔ na ye yeƒe I say, may his dɔyɔyɔa name yeƒe be dɔyɔyɔa kaka ɖe dzi le exalted in ŋuti the name of Jesus. edo mawo ɖe dzi bobobo le yesu ƒe ŋkɔ me. Praise the Lord. Wakafu mawu I am so glad to stand mele kpɔ dzidzɔ ŋutɔ bena me va titri ɖe mia katã ƒe ŋkume bena maɖi ɖe asi sɔ ku ɖe mawo ƒe dɔmenyonyo ŋuti. so faithful. You have been so good to me. Mawu ewɔ nuteƒe eye wònyɔ dɔme nam. From Megeli Group of District in Calabar, Calabar me tso South, Nigeria. I want to testify how metsi be maɖi ɖe asi ale yi ke mawu yɔ dɔ nam excruciating waist pain akɔta fia me at July edition, edze gɔme of the crusade. le ɖe asi dziɖoƒo manyakaka yi ke va me le dzinu adrelia ƒe ŋkeke velia dzi. I couldn't stand, Nyemate ma tsitru, nyemate ma bɔbɔ, nyemate ma wɔ naɖeke o, nyemate aɣle nu o, nyemate ma yi tsɛtsi o. connect through my phone inside Fone dzi ko ye me se na mawo nya le aƒe me eye menɔ gbe dom ɖa nɔ mekpɔm na mawo bena mawo ne yɔ dɔ nam. Mekpɔtɔ nɔ gbe dom ɖa mebe mawu meɖe kuku yɔ dɔ nam, yɔ dɔ nam. Mese ame geɖe yiwo ne yɔ dɔ eye medzi be ɖaseɖiɖi nukunu tɔxɛ ya ne sɔ asi. the pains that I could not talk. Vevesese yi ke ŋuti nyemate ma ƒo nu po, nyemate ma zɔ, nyemate ma yi afi aɖeke o. Amen ye mawo ƒe ame agblɔ la. Oh, pasikpe na Yesu, pasikpe na Yesu, pasikpe na Yesu. Amen mamlea ye mawo ƒe ame agblɔ. Amen ma ko wogblɔ koa ye ko me tsitre ɖe me zɔ abena ɖe. Vevesese ɖeke menɔ dzinye sã o ene. Mbe ɖe me zɔ nyuie ɖe me yi me gbɔ va me be oh enye ŋutɔ nye ya eye me trɔ kpɔ ɖokui me be mɔmi kpɔ ɖa o nu sia nu dzo la nu sia nu dzo azɔ mate ma bɔbɔ la mate ma tsitre mate ma tsi kpo mi kpɔ me egbe ɖa nusẽ gbɔ va nam wakafu mawu nusẽ gbɔ va nɛ wasɔ ŋuti kɔkɔe na mawu nyatrɔ gbɔ va dziɖoƒo menya kaka ƒe teƒe wakafu mawu nusẽ aɖo me o. Naxɔ dɔyɔyɔ,
na no sesere doko eye na di da se do dokio kpo eye na di da se na de le va mema na de ma le jola fima na de ma le jola fima yo blashe ke voto na de ko kple ne blat no vonyi eye na di da se ma wu na do dokio kpo ne le do dokio kpo na kpo nukunu wa da se di la bubu kafuna mau nkonye yenye emeka mecho oye region mejibe madakpe na mau le nye agbe ebe yepe nkwa eno yevem yemento no nukpomo le jutopo manya kaka ike va me le jinu wi le kelia me esime pastor eno mau nya kloma. I key into that word and I say, Baba God, the miracle is real. Ebe ye de kuku na mau be na mau ne yodo na egbe magbe yenye zimamleto yike ye san ye petichi so gbe magbe a mau yodo na yi ela be na tan la yi magatim aga lenu chichi mado ye dak be na mau ela be na mau yodo na ye pe nko le ponu nyere ye ntel tele lenu bobwe wakafu mau. Let's listen to this following announcement. Minamia se da gbe fan de ya Echoa. And we're starting by 6:30. Echoa takpepe ate gome eye ndigade yemia ate gome ameyo cho jijipea ta flate amesia mena sogbe letepe ya kapi gade ne wapo megati megbedomo eye mawu ayira ole Yesu penkome mejibe maglobe na esia nye anye da sedi mamleto ikemia sefiensi ya mawu nukunu pe mawu akpoto ano nukunu wom le miape agbeme da se dudio minami achitre le miape afoji da se di mamleto aye mamiesi eye kpoto omia se o le nkeke mama nkeke yo avava me ati Amen. Kogbo ije na ta akpe na peto aglobe apeto akpe na olesiensi ata akpe no bena neva srami kpo akpe no le nukunu yo ne tuka koronya pe agbeme so nuti kokwe na mawu so akpe dada na mawu ameyo kpo dede ameyo kpo katutu ameyo khodoyo ameyo mawu de dale vivichi pe fiarupela me ocho so va ye pe lolobi fiarupela me da akpe na mawu le mope ameyike wo zanlata da akpe na mawu le pe amenove iko orugu kore pe akpeji da akpe na mawu la misisi ke mawu kore pe akpeji yira mawu pe nko do apeto apenko ji deji mawu nyodome to gbera be nyape nukunu ananyida nyape doyo ananyida nyape gadedo ananyida eye dede popo ike lubo po fiensi ala ananyina oda le Yesu penkome to gbera na apeto abena simemie ina de apemela maunu so kata to antone yigba plemi eye yepe yairao achimiape agbemeda le Yesu penkome apeto mie yirao nko apeto mie donko deji akpeno bena ne srami kpo le fiensi ya mie donko deji yemie kafu apeto wa do deji bobobo le Yesu penkome da akpena mawu mi de akpeno la meyo kpo dede akpeno la meyo kpo doyo akpeno la meyo kpo gadede akpeno la meyo hokatutu yemie le bia apeto bena wakafu nkoda le Yesu penkome da akpena mawu le mawu pe ame ayike mawu nto jrado eye wo so nunana ya so nami le miape jukome le miape Afrika denyigma ya ji apeto amisisi neja amisisi jine ya irane ide ya irajine apeto wo yepe nu sen yeye le Yesu penkome echo
miava kpakple nusẽ yeye kpakple nusẽ yeye le Yesu be ŋkɔ me. Aƒetɔ miedo gbe ɖa bena etsɔ esime takpekpea adze gɔme la miedo gbe ɖa bena wò ŋutɔ nava kpakple mi eye nayra mía dometɔ ɖe sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Esi míedzo yina le Zaya me la na be wò amekpɔnɔnɔ ne nɔ mía gbɔ. Na lé mi ɖe te, na lé mi sese ɖe na do nusẽ mi, na lé mi ɖe te kpakple wò nusẽ akpenɔ elabena le ɖo ŋuti na mi. Akpe ŋutikɔkɔ woasɔ na wò ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Megaŋlɔ bolo etsɔ gadẽ etsɔ ŋdi gadẽ mi la adze gɔme eye aƒetɔ alé mi ɖe te sese ɖe ezã ne nyɔ na mi lo Mawu ne yra mi.